ukunu wikome na wode akokɔ kɔmɔ kɔmfoɔ wode waahwɛnse na wadie anɔpɛ nyame na ɔsase da akokɔ no fa bɔn kwan na hwe wadeɛ ɛyɛ nyame ɛdie nyame o anɔpɛ nyame na sase do kɛgya nkɔwa na ɔsase da ɛyɛ nyame nkowa nyame nkowa ɛtu sɛ nyame ɔbosom bia ntumi ne aseda nɔpɛ sɛ wokwadaeɛ na wansɔre a nyame de ɛka wo ntumi ne sɛ nyame bebi ɛti nyame asase do kɛgya nkowa na ɔsase da eti awa ɔfo budu bɛde arɔfo amore ya nɔpɛ minister akike sɛ ɛyɛ nyame asase do eti mɔnka yɛ wo faase da me nyame that's right come on nyame asɛ nkamfo a ɛyɛ nyame o na ɔsase da eti yɛfa yɛase damma nyame nkowa na yɛfa yɛma nyame nkowa ɔkatakyie na sɛ yɛase da nyame hwɛ nkowa na ɔsase da. wow abusua fi ha yɛ dɛ kwadwo edin kura san yɛ sɛ amen voices na mpatɔ hefa na mo Ajamasu. Nice one. Pamocho abusua wisdom nkoi ene yesanso wo nwom foforo bi ede mamo. Na maame bi aba be pie fiduam ha. Na maame ne be pie ha no, one maame bi nso na waye late asanso na abe pie afiduam ha. Moma awotutu antena se maame na mama maame no so ntena se maame na mani anti wo fiduam ha pa. Right. Wow. What fatana se na ene mani nkomo bi a maame ya mahunu ko ano me okay. Me very okay. Awo mu akwa ba. Minister. Good morning. Ya de na wisi mawura na what to say. Nyame adrumo. Enye ofort ha. Krum ha omo kro mo gi ehwase na kro no ye kro. Omo ye late minister. Enye me enne. O ma me come as come as. Pankro ada blaka. Pankro ada blaka. Yes. Okay. Enye hwa. Minister na o to say. Me ba twa urade adom. Eze de una woko. Sa. Aka 2 days next. Aka 2 days. I feel so me wadi oto. Afi. Aka 2 days. Na kwesi nka ho ejuada brada. Ukuada. Da be ebinada o. Ebinada. Se brada na 18 no. Enye sa yi adofo na etiefu anopa be chia mo minim se mo ye. Ma me for opportunity we na me introduce Minister IBJ. Nyame boa. Brada. That's right. Eye ne birthday. Kai. Ramo mo come home. Na yen celebrate minister IBJ. Wow. So we will be able celebrate na me sero. What see asi? Many people who do a wode do no. E ma ni wu. E na wa control book 10. Nipa bibi ni pese. Nice one. Wo do bi a ebnada show chire minister IBJ. Wow. Birthday yen tin na my late sa na nya hwe. O de minim de otimi ye. Aha. I want to tell her. Hotel Kano. And then me say, "Menima is sre. But come on, I be ready to zoro. I know they pa. Offer sir, mammy and son more akwa baby. Oh, umami e visa ho ha. Okay. Umami e. Offer say bibi aboko there. Oh, Yankopon adom. Nice one. Na outri send na mini ha. Aha. Na mo trende wo enyinesin. I say enyinesin ho no. I was say me ya arrangement na yekofa one Sunday live e wo free ho ba. Enra me wo fa ba ko me fan say oye me nana. Yeah. O si oye programs bi. Abechichire abdi abegu anim. Mate. Ebebu apa ti me fa sa message no ma. Nice one. Yeah. Achima enyinesin for. Me wo me ma me bi wo fiduam ha na mani agye
many a G pa me teacher beer or tete me. Ya me type bonidin kasem. O come and son to a cromwa. Those days, your friend Mr. Safo, teacher Safo. Aha. Na, sir, on a crown and didn't ya won. Aye. Teacher Safo and a friend on na. Say, ye can teacher near the giftings and the talent and a woman mo. At that time, use me and nay ever do baby a do ya. Mr. Safo, me is so proud of him. Ne yire enua e wa hase. Ne ye no mo ye ntafo. Aha. Mata mo akwa ba. Mbacho na ho te sei. Nyame adumo me ho ye pa na so e. Nyame mi hu men hu. Bibia boko. Bacho Mr. Safo ho ye. Nyame adumo ye pa. Ai. Aha. Azuka some can just kasa. Nice one. Me nim say me dwumade hu fa ni agro. Aha. Nice one. And na me so proud say baba besra me. Na no pay baba besra me de den me sure so wo nipa bakumi no bia obechia wo mo e wo emfrem ekonya na da ho ma wo. Pa cho me da se na me sure. Yeah. When I go with it, Madame Mr. Safo asked the pa. Nice. Oh, no, so I have wow. Oh, a bravo pa. Nice one. Yeah. Okay, also now I have a pa. So my. May the happy birthdays so. Wow. In advance, Emma. Nice. I may want come no show. Now, met Shamima. Also, a free at the coom. And I brought for my boy, Chrysler. No, Kumo. On the swabna. On the swabna. Wow. No, not Chema Bushel for you. I've got a body. Chema Bushel for you now. I mean, you'll be a free. Nice. And you're so cool for you now. So, correct for you now. Wow. I saw correct SDA Church, Central, New Life. Oh, you now, shall be fearful. Nice. I draw in the queen. I'm sure. Nyamisha unsupi. Okay, say na me konsuo bre na makai those days mi sana give me through letter bre me. Say na ni jime ho. Na am say we class 4 say I think class 6. Ti get na through letter na bre me say na ni jime ho primary school no. And I me decided say me reply letter na kodi di get na tem. Enti reply na me kodi di get na tem no. Said that time we throw letter. O kwa nipa na desk. No wa bi enti me bi ne desk me di ayina sha ona. Mr. Safo hu me no say bra. Edi na wo ye wo ho no. Bra. Ti wo hwe na say ewura ne letter ni kura me. Enna me so me reply ne so ekura me na case wey. Yeah. Said ewura ne hu si kire no. Na me guys say na say me ho no ma na ewura ne friend was wo de wo guys ara wo de anyini unye guy kra o friend me na ye dis an ko no say o guys say let be am trouble o ma Mr. Safo bo me pa na also na unye guy kra. Wow, ye de nyankopon ti asefo na say abusua ka che obi na obi nka nche obi say ye ba bedi nkomo bi azuka mesro Bomoden say a year make what about 2 TV this one me pese me no udi nkomo bi na wotwi de man komo we ba me mu ye me ankasa me nua pani bebre nim say oye me nua and I have a reason my friend say me nua Reverend Obofo Reverend Kokubofo yes busia wo hwe Sompa TV ni so a picture we see twa na somewhere 2021 Reverend Kokubofo ne maame eda form na migina akwanya iso ama no yakosronko me man yakosronko kwaso pa oyo bia me ben pa ba bebre nim me ni Reverend Obofo nante 2011 enti ne maame oda for me maame no wano aduane ya me adipan enti me maame ankasa na Friday ne ye call ne na watweda no enti Highlander me friend the Highlander aha aja
nyankopon on shawde na on chichire owre because minim said ye won ma metie Reverend Obofo ne maame ayonkofa na yese me maame ayonkofa ne bi yes maame afia pokua ye Reverend Obofo adamfo onye ne maame keke na maame oye nipa enti enne se wafira to a migina fidikasi so emma Reverend Obofo yako se Friday no me call ho na nipa dom no gu ho no na Reverend Hume na ni bomb so se kofi bra enye nipa nyina na page du level bi a hu nipa wone ne sign pen anase wone di agrokra otimi atwe nipa no eba no ho edom na me gina Reverend Timi hu se kofi ne gina ho ibra no efe kwa way back the me ye nipa obi a microphone ma me first e wo media space no Reverend Obofo those days Light FM ono nyansa sem kan ya ene ye metimi akase mimi die originate free ne side in terms of media kofi yetna se kase ene de abedu this far the anopai Mr. Nyankopon se onchichire ore na oni abusua ni nyina unia Kofi Apello ene Stone ene o sisters ni nyina no Nyankopon enchichire ore na abusua ene nkomo amene oba bedie ni se when days are dark friends are few. When days are dark friends are few. Medofo scripture bi wo Bible mu na me metena ha ya na me pese meta yi quotations ai uta yi quotation ya na wa limit won common no to a Christopher nko a but me nkramofo hwe me pa na wo mo kwa sore no nso no hwe me pa na scripture bi wo atronum wo se kai obofo wo mranti brem ansa na dabone na ba wo de kai obofo no de yaka batene no dabone na mpese ye di ho nkomo medofo sa wo mpo no dabone bi wo anim wo ye den ebeba na mpese me ne udi ho nkomo yi na anopa me say when days are dark friends are few. Na me bo Reverend Obofo din sesia me kai the year 2011 me angasa me nua na me di na chi friend Jonas ofrimu ema eye me ya pa because me nua ba ma ba ko ka me ho eye mema 2 ema 2 ono na ne ka me ho a ofrimu na Reverend Obofo kan sem bi kire me 2011 those days na me hia ora chichire free ni po ho asomo ka kire me ne say Kofi ajabi wu ajabi ti ase wate se nua bi wu anua bi ti ase efri na ekro me ye wu nua prakope. That was 2021 sorry 2011 is it be 15 years money 2011 na nye anon fafa kwa papa de me dinachi me wadwuma mpon timi tuka na obefa me yanko radio na ekwan a Reverend Obofo de me efa so time a mimi nua free mo no e ma minya arechekere enti fiada no na adwuma nti na minya kwan enko na awatweda na asena na mintimi ntena until say be 5 o'clock ono metimi kopie na awatweda na ase na dienti a me di nkomo we ni say eni pasa asem to wa on 90% of uwo ejina nipa ewo won chen so anopa me say when days are dark friends are few. Abrantie bi wo ye media spaces wo ho na me bo ne yeraba so Kofi Adoma Nwanwani ne wife e bo na baso pa said maame na gina ni kunachi no maame no ba bi obi Nyankopon onhyira no King George ye wo bi mu ho a ewu o mawuo no eye krofo bi na wose wo mahwe ase ebremu ebra no matofom ebra na nkomu ntimi nkomma
komutimi eboa wo mo kan kranhyesem bi kyene wo mo a wo mantimi ankanti no nipa no ko na early grave mo anopa me say when days are dark friends are few me pato ma wani na ho choose wisely hwe kwan obefa so choose wo namfofo 90% of nipa ene wonam no bebre de kura wonti no mudi wachi ye wodua bi e wo nwuram am say adua ba bi ye frɛ no akonkode ye e yo nyina na so na ense aduane enti de etimi hu ne sɛ ebere bi akonkode be so no ense koso kokodidi me dofo ebia wote sɛ wotutuwa efom kura dem sɛ unko bi da na me ne King George de ya buru Yesu atwa zemre enke me ne papa mo do amufu a ho ahomachi 5 ne na mafum kwanso bi kura 5 no 5:30 ne aduro fom mo dadada ye go kano ma aya busa se Yesu asio obi ho o de a wo ke bisi pankro si ya abisi asia ya ye de otutu abekọ ho na wakọhwese de akonkode esitie me dofo me say when days are dark friends are few ntino ma wani na ho na anopai ewu a obi wuo ye se obi ayina ma na damfo ayina ma obi yire kura ayina ma choose wisely ansa na obe choose obi aba wa bra bom se oh nipa we na menenam no e ba cho ma wani na ho sa nipa no ho because bebre e de kura wonti na one wonam me ne wo kasa sisi e abranche bi hweme watofom yade aka to fom ahokyera kana to fom why say yi masem no kan you because neither dwane agya no me say when days are dark friends are few opani say wo dabone anase sumduru wa wo namfofo swa ti wonya kakra na wo di afa bi sie ba bi why me na no ho agima yo ye obi ho a wo na wo ya busua champion wo na wo pese abusua mu nipa nyina da oboa wo mo enye bone ba wo di bia na de bia to ba bi me pa cho oboa wo bia wo so boa wo ho bi why na ebre bi beba ma wan hwe ye a boni aye obi be yiwu nti no wo be wu ntam hwe ababa wa bia wade sesia dampam stroke atino ni kunu de masem ena ekunu me say when days are dark friends are few abrante no ko gina altar nim ka say I do wo mo me awade me kwa awade ase a ba bia na me wura hopa yesai ho no so mo because wow me hwe brante mu masopa ne vows yo kan ya entronko na wodie ntia na me wura ho shababa o yanim ene ni makeup bi ne de o keka no a masa bra no ekwamu se ne bema koko dum ubegya no ho akọ when days are dark friends are few masa on se na se o mema yokra call from no o suspect o yire nyesa o suspect no di eyampa o twempana hwe sister on se wo yare kakra bi hwe se de wukunu kurampo esi tete wo fa on fa onye hwe tese oba o nche kurampo no a yade a asa wo ana wahada kofa yade na beto ho so nanso nkanya wo o eno ntina me ka kira wo se de wo ye bia no ma woni na ho na se sumuduru wo a namfo a wo nche ni swa namfo ni betuna ye wo maame mini maame a ne ba yade wo dwane agya no wo yesi matan nyina na wa badae meseme mini maame bia ne ba yade o wadwane ni ni maame fo bia sebe omo wo kura mpo omo se akura na de ndi no na bi mu timi wo kura nkoto akura na ntwene bola so nti minim de meka when days are dark friends are few ana why wadwen se opese wo so bia ni wabusuan mu ho adwuma na wo mu no why wadwen se opese wo so bia ni ana ngoma wo na wo ye eye
ba me se wodi bia fa kakra to ho na adwuma no kura wo mu no ebetimi afiri wo nsa King George obi da boni se si ya ne se ye yi na di free adwuma for the past 4 years 5 years ni wa twerɛ application atwerɛ onye adwuma bie mu ni darkness mu no nse esum ya na eni han ensunsu ya dem no so aha enti na time bi Nyankopɔn use darkness for sin ofa me say na de ya na ya na say wadwuma say na wo start say o frɛ wadamfo na na wo adwuma mu ho no wa pick you kwa 1 week the following week no onim say would demands na eba but every kura na nka open information free no ho enti de o kai no ekro entu a ozu aboa wansira awe wadamfo enti se ekro ntu a na obehu on dodo wansira na ebedi wachi no enya ba ko last minute wansira pobre champion no wo no champion ankasa yeah when days are dark friends are few ene obi born and son say because na down for the book sua tafre asamoto no one show up wama won sesi form misi obi kuno hey obi anya banyama na ye de na koto prison eda ye bie prison door man say sa da no a ogire no ogya wo kwan e ma ko ye na ne mpona be hye dem ho susu ye wo ho ageman na daboni bi wo kwan when days are dark Kevin na ho anazuka na ho type ade no to TV no so mame when days are dark friends are few minim dia me kan o what dey tena ho na ye wo ho ageman asa nti sankomo we na wo se mame ni wo ho ofa ya tumi fukura minim se nkrofo empanifo tie me pa sa o abrante bi e na wo se me ngware ntima me nka wade sem no empanifo afre me sesema nka wade sem go krom ha womo se ye de wo shato me so se me nka wade sem awade fo e muntie me se wo yire na wo ne te no ho wo so odo wo be ma na wo ne te no asamonto wa susu gini dis wo do na me say when days are dark friends are few ton dabone to wa se sum to wa namfo so wadamfo no betima ye wo yira wo ne da kete ba ko so eno no baby say they say ni kuna dwuma send wo kwakura se wo ne ma me ho ai bebe bi nso se na yire yade to wo ne ko ne ma me akura ase akoto na twene ne ma me mo so ena oba na ebre when days are dark friends are few openi hwemanim din me kanya me adwene mo Kevin nyame Israel pa wodi e fana sagoro wodi di ajabio jabi na sabia buru sabia nyado sika ni ho nya nika ena be hu se maami bi aba hospital maami yade sade enkoda gu no ho oh granny wa bobra wo bo obi anso bo ho bi na se daboni towa ana se sumduru wa onamfofo omusa enen koma me de bre wo no me mpese me biem bebre but one kasa wo hwe me nim se wo ko wo daboni mu no what of form se wo daboni to wo no enipa nyina yiwa na de na yakora na se wo bi ho kora wo na wo so ne nsa peja no ene wo sakora di watem ka wachi asem se na wo kora wo ye kora de na wo dimi ye sankrofo ne solitia when days are dark friends are few. King George obi daboni ye prisoner wakwakoda obi daboni ye juma ne kura na asai obi daboni ye yade aka na to mpaso bemfie dunie te se dan kura wo dem no ne namfofo kohwe no krom se hobon sister be suan no pay because what kai said the time and no gina ne naso hey
What the Miambia Land Cruise and Fountainum? Why? A Range Rover no the Miambia Mountainum, sir. But on a primary catcher was a shower boy because when days are dark, friends are few. Ye won amphobia on a copper because you money. Namu yet to trust some, Namu ye way, what do you do, much? Ye will be, ye knew be out, Mimi to me, mammy, Fiasafua. I mean, Tium. No, what is this? I say, I be geniatin no. Me do fear no crampono. And I say, Mobile Maniano, no, who are the fear. Dear Namoya, she abrabo you. Na sabia bru sabia nyado ye hiafue yo ye hiafue ene ye hwe abrabo yi Kofi asemo a wakai ahiafo na wo ka no moblofo na wo ka no ya wo mu na di wiase etumrika ya nwene ya ho awo se nyankopon ade obi a destiny ahye ne nsem ya nanso ye jai e ma ye namfofo a wo ka ho asem obi e dark ages aba amra wan sole biu enti namfosam ye giant destiny my namfofo no eno na ko wie obi o prison eno na ko wie obi ni early grave me say wo fa prison no kra de obi mo wa akwa ntwato so bi na do makwa akwato ba no pe wo a wo hwe me ka kire wo say enye da bia na betimi adi de wa brabom ye wo daboni bi da wanim choose wisely enipa ben na atwa ho ahia sister no a wo asem bi asi wo krom ha na me nhye da ni evidence a se yetimi adesemese obi na ne subordinates ebo nyomo sa Ghana ha yayi obi adi ana se yaji obi tumi afri ne nsam enti papa se bia buru se bia nya nti wonye obi apapa da masa anopembe ka kire wo se ye ne wo siri ko ti hwe wo yiye awo bramni ani nkobo when days are dark friends are few me say 99.9999% of nipa omni wo a wotutu anam no eye die kura wo ntia wo 0.8% pen wo no out of akuma papa mu me say wo bi kura wade wo baby kakra wo ba na busua mu nti no wade wo obi awade be me bi di obenya free wo hunti King John they say that wade there business transaction say that no me catch now say e be ba say e be sign contract 6 months aware 6 months mo he na say muntimi a na ma part ways because so oba if a lady is broke they don't admit some you broke but feel say any boyfriend na on one home na wo adwuma wo papa ntimi anye no me no papa hwana ba wi ase anje adwuma wo papa ntimi anye no me ntimi anye a udi matebo eti muoni na ho enkoma me de bro na wotutu abram simam mienu na minister medical ka se we ache se we ase sika ni bia ni dofo se wo sika we need dofo enkofo won nche because of don benya free na so probably say wo hia ni wo hoi ne yonkokura mpotane no na sika ni ayonkofo ye bebere o me say de nipa benya free hunti na omo ba won nche o eda asem beto wo no sada no na be hu se wo ni wo bia sada no na be hu se enkofo no mudi wachi nyina bibia wo nti e na wo mudi wachi asem esi kroma friday o kan reverend obofo di hwani papa ebegu patase ho eyedi ni ntia obia pese wo ba bi ni ehu se obia ba reverend obofo ma me wa week ye ka se ehefo ne ba reverend obofo ma me wa week a se nipa no o ka ho enye wodo bia na o me de ba ho enye wodo wo mo mu dina de na se kroma akoma ngrom se didi na tem obia akot try TikTok we nyina ye settings enso bia nipa no dina de na se bi eti wo sika na nipa ba wonten a eye de wo mu bedi ntia ehia wa uni dofo wo a woni hwe no momu a eto de bia wonya nipa ba ko wonten no wo mumum na drop wa hwe asie mmeremu nipa a ebe ba wonten enipa ebe tete wo wre
enipa ebetimi akato se ebeyiye kura wugidie mu no omo ne do na se wusikenti enkrofo di wachi ekoto eya oye samasa ho ahwani samrane akese a ye di bonyame ema ne sole free na konwom ebehira ye no na wote asase su ne de bo na wani agi se enipa do de a eno yesi se adanko dada do ke jo nyesa no mka no adanko dada do eye na da bi kwa ena nipa de dada ai Kofi Adoma kra eye aka minister aka she Kofi Adoma nwomani eniema waje wo krom ha mesi mi hu Kofi Adoma kra Empress Lupita nene papa the godfather is a great papa God papa the great God papa the great she niema no mo ye wo kroma sebio mo ni mo Empress Lupita no toilet ejanan no de ayen kwan ma God papa di take it the same Kofi Adoma way and now we ye shamona mo bre or baby and no do overhead isu bi nyema Kofi Adoma even a not supreme no kro no nani ni den koyen it take it the same Kofi Adoma na juma Kofi aye wo krom ha bi ni hwene Kofi baby okoye no mo frɛ no some brao se wa ma e go be ka se ni tiri modern yen ka no kro nkyere ni po ni pampa no kro minister se wo mo frɛ Kofi Adoma se wo bra fashion na se no kawama ko mbeka se ne Kofi Adoma kora choose bi ajebi onu se me say me time per programs call and bebre feel say I be your channel wo miss na say aye bia mfa me ho bia no na say me TV so ntine me mra ho hwe ba bia wo gina be se di tu ade gu nani wo mu nyina se nani me enu nyina fra enye se Kofi nani ba ko hu na ye nya nkrofo bi mu nso a ose plaster na kana bi so no enye se ne ye no enye se ne yira tete plaster atale nani so kora nani no empira ya na hwe de ato obi no minister ebetimi ato obi ya de ato obi no ebetimi ato obi ya wo yonko da no da ya ne nipa bi no mi omo ga na hasom de omo trawuo wo mo de omo ye supreme wo mo de omo ye nyame na ye nhwade yen shade na minister yen hwede yen nyina ati krom ha o Kofi kasa mamiro misi wo se wo be kasa no onim se ba bi aduru no kasa no owu kura enye hwe ye twen se twen Kofi no ho beto nyame ne nyame bebo ano no ho beto nyame bebo ano mata enkomo ibrahim kakra mame when days are dark friends are few Damasifi IBG no crepa say awuchere ba na fofo po wow enka kan se bia wo yare oba no de nani to na wo hwe na wo yare die oba tenta ho sa ni onem de nya omidi nyame gya wo no okọ instead so oba show crime on ka asem David shiro wo de nani to no ka che nkrofo na madam fi die yare wo yare wa ko hwe mu a enti sa ho kire ba obi yare anasika semu omo se na fofo abusuafo omo nyina bepo enya enipa ba ko eye suban a wo ye ngana fo ye yenso instead say nipa na kwa ho chima ye bokọ ne nchen ena ko kasa echiche ne re ama ebia odi ya obi a aba fom no da bi na omo etoto a fufro ba o so madam fu we say oba ye no aye say ni nyina amwa te o say sa suban no etimi jai na mum ye ka de wakwa ho chire mu no ye ka no bata ye ho ema ono so enya arechichire ewo ne mu nyankopon hira opi mi ankasa me mame ata enna hotel nkara wofa I we de bremu tew na mimbie phone line because me hu say enkomo nkrofo bi person mu bam pa enna me production line na be di juma ti brem em say nipa ya na ewre fi ade ntem dodo ya ji nipa di dodo nipa bi di won ho atu nipa so ama ya na ewre fi de nyame aka se nipa ne ho ya do ho koto no so obi o use nipa bi ade no ho to no so no bia no nyankopon sa wo ye ne tamfo ya we se ye charity nipa okroma abrabo mu abusua mu adwuma mu ama chese nipa bi o kra chese o mfa na abusua nyare otie de namfo beka
nanso ne dark ages eba yehu se han bi ani baabi abio amma samre nipa bebree eto ba ha chese ebi di adwendwen awu na de mpesa meka ne se yenhwe yonko yi yonko samunti ne nipa ablabo apem hwe mempe yonko sam sao ewo de mihu yenti nipa baako mienu bi nti masa good morning eti saying doctor setadu no my friend eti saying ofa eye o wa say ye kasi ye di nipa chi a nipa nya hweye titiu mo mrante ni mabawa mo bai ubusa wo fa se die nti na wo kasa metima kire wo nkire mu bebre enipa nye enipa enye enipa nye na nka bible be ka say wo yire kro oda wo kokom no fa niema bi sie no ade ntia endi nipa nye o me na najo ni makrama ndi nipa nye eno ba ko nso ne ye frɛ no mansunti wo de ye me a mansunti wo se ade no nya me ya yenhia sɛ ye de bɛkyɛ ne ye de be yie fie tirim wanti wanya ne saade a untimi mfa nipa bɔ ne nkyɛ nipa nye dodo nipa nye yonko ayonko mo me yenhwa ayonkusem yie Ofa nyankopon hira opi wonim se obi do na damfo kora cha ne yira waware no obi do na damfo cha ni kuna watiska wade no I say when days are dark friends are few ye mu bi ye papa ma yare ache pen ti se me hu obi a ni kunu yade o da so di na chi a I respect that person me busa ni pa no because emu atete no enough for mo me sure say obi ofie wo pese wo di nkomo bi ma me mfa nchi asron konkoma me ankasa me papa bi owo asuofia a friend Mr. Giabo papa won fa me dwumadie eni agro papa oye visually impaired na the very day oba e ho fida dem ase me ne da sore chese onim bi e fa me ho bia na say wow we am number 1 fan edi Mr. Giabo anopay baby a wo bia no nyankopon enhyira wo Isaac K Mensa nyame hyira wo Boache Victor nyankopon hyira wo sanso na akua gemfo a nyame chenso nyame enhyira mu nyama ba live ne so Ignatius mu nyama so maba so nyame hyira wo 0548931931 and na production line 054 pancho monfa production line into so mame 05411266266 05411266266 and unim 0548931931 na wafre esi eno so eso abusua me pesa me ba wo hono na ebi a wo experience bi bibia to ene krampo no se chese wasempa na ye kan ma yendin komo hello Afobio. Okay. Hello? Right, Mr. Kevin is on my lines no mame. Kevin the headlines no hanu mame. Hello? When days are dark, friends are few. 0551 0548931931 0548931931 0541126626 0548931931 Mr. Kevin Maher lines in Mamina. Okay. Right. When days are dark, friends are few. When days are dark, friends are few. 05411.
Hello? Hello? Okay. Okay. I'm running out of money in any chair for fear. Yes, yes. Why international brother Johnson? It's Hello? Hello? Okay. Right. Hello. Hello? Hello, good morning. Good morning, Pacho. Udini baby Okasa free. I just 3 months address. Offer free man so ifa. What address? Wacheso. Okay, Pacho did the same. Ojo blame pon. Kwajo mami ntie wa no pay. Yeah, you. Now, the American say, watch up now. I am the Mo. You teach me now. Ya twitwa na me enu nyina. Na blade you tell me. And now for you Oh. Ya na me ni ground. O mo tell and Casadri, Sompa. and to me, there was a partner in Christ. How do you let you? There was Nyamisha P. Who be a water. Nyamisha. I'm not out. Oh, my sword. Yanaba. And then Daniel. Nyamisha P. Yanaba. Hello? 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 Yes, sir, but Udini baby our casa free. Make a free tamale. Okay, Udini the same. With Muhammad. Okay, Muhammad Maminti one pay. Me pacho abiji, me neshiro pana sama okay. Nyamishira also. Mitioi, say mitioi, me manya thousand bears afimi ni amitifom. Every Sunday we are meeting program. Sama okay, the neshiro pa miti pa yipa neshira mo. Mitioi kwa isi kwa mwunchi la chirmeno. Adamfubia ne Obama panso. Oh. Nyamishira mo. Running to through where watching. Mena me wadanfo bebre na nso sɛ akoba ide. Miti form maintenance sɔre kura. Me yiro nkwa na ɔtini nkyɛn a ɔboa m kakra. Kafra. Yakupon sira wo yire. Hello? Minister IBJ, Papa the Diabo Cordier. Where SK Bolas Obuasi Coffee Chrome? And one hour can one for Yamene and so about Madame Nyamene hine. Yame any black woman, the dear ye. It don't SK Bolas, Yamene. Nice one. Coffee room. Namany help me, Ajay. I mean, Tia, I would say King George, and you may fool now. And obey as one that the sugar. Won't that's the way I walk and wrong. Papa, this now could be your or your before on. What took you pa? What Kumpa? Romuano, I send me a best will be a Chubiano, Papa and Yaya Buffalo, and what about you? Yeah. And for a body of Kunam of the dear Wa, Papa and Buffalo, so look up one few Kunmu. And to one day, Papa no Asha Dam and Tumabonu or Madanyane for more for your Benjamin Center. So, woman wants us to buy a free at Yatufunumu. I begin, not uncle to oh, Obian Gane, Obian the Yasuboyiko.
Siboyi ko papa yo mu tuoi efie ekwa na papa Siboyi akojina den ta papa no so tia abonti wo efio wo twini se etuo nka no ho nka no ho nka no ho obofo no abu ohwa na dadi on do edu no emu aden eno dimnika tikra bone de sano what is sano ne komu ofo no ahemfo kometifo won na bo na ba so mu obi ejeja wo hwe de papa no ebeden ebeye etuyafa nse wi asa wonu wadan fu bi na masukini ti se be papa ken touch kan no ya chena 42 much ya chini credit too much and e konso him no e wi asa odidi a na wachabi e san da chia samuti no obi nim to ba be obi when do do ni to mi ni ade so madam bi so a emwa na ba mo bo fo kan ya se papa we na me tete ura ma mi nim da me papa na se papa na me sha no o kana se mi se wonya bema na se wo ma uri sika kasa ho wonya bema na wo ma wo sika kasa ho wo mu de sika na wo de ma no se mi pedo na brei ansa na wonya ya mienia na ho iya nhwe wo bi no me ni ya nsie sika e ja se be ba tuya no ina wo na atwomo ho afi ya nchen abije wonya bema we SK Bola nyame ne hene nyame ka ho so pa Bola. Hello, the minister. Yes sir. The framing Akwasiwa taxi driver. Akwasiwa taxi, Akwasi net say. I'm not moving it now, sir. Bokona, Daba na baba sry of Fidium ha. Oh, Yamwa, Mr. and Jim about. And Shabwa, Abazu, I'm in Tion of pay. Now, minister, Mamma Mama Basso. One topic, okay, I'm at the end of that. Because a powerful massive noise. Yeah. Now, in Simona, everybody now, we say, on the Bible account, but the men found who to fathers and so. Now, the fathers and we are dying to be doing a more. They are communicating to each other. Minister, Papa, I was here, Macram. I was in Yamisra P. Hello. Hello, Dini baby, I'll cast free. But yes, let me join you. Okay, say free. Bamahinko. Hey, don't my phone to say. I'm not doing my papa. Aha, catch a market for say mix ya mo pa. But what is Mami ti o mi do. I'm thinking I'm man no why in some of what I don't for some of them make a say my incident I'm natural home never be achieved. But I want to go then bedroom. I do say that I do some far done. But I thought oh, my friend, what's any teacher free and make us free? Why break us? Teacher, Mammy Joan, okay. Yeah, no, what they actually pass the Amayano place. My sister and the cleaning, the cleaning, my meeting now for first one, almost cleaning. Wow. And I'm Yamiadum, and they must have to kill it. So they are pricking on. Hello, teacher. Teacher, Madam, the chair. And I'm come and powder or better. It can sound fancy. Then soon to say, yeah, not kind of matter. More. And then was no children, and maybe I made that friend.
Into the teacher, last week, na me catch us take good care of your spouse. Ken, obi oha, ni kuna to from na wajana hoko no. Sebi aburu sebi nyado, anopema no simunase. This we jana hoko. Because a brand be wo no, na odi gumaso. Oh, okay. Also to from mpena bi adwane. Afa na wo yire ne mebre. Obecha wo hako. Na we no me se hwe wo yire ye hwe kunu ye a wo se ma menka wo ho. Tie yankomodie ne na series o. Me say when days are dark, friends are few. The last week in common me no di en san kofa. Hwe wo yire ne wo kunu ne ye. Ye obi o ho a wo do pa ye ne den. Obeja ho akọ and the why wa from there ba se pa se wo no wo yirete wo ni wukunu te ebi ba won nsem no wo yi ne to twene opani it takes just a second na nipa ho akire no I know they no correct obi da bone sesi aye kasai aka 5 minutes na obi da bone ato no obi de akura wo tie ya na ato no obi su gina mo yenkwa homa no so hello yes, I wouldn't be a casa free. But your friend Roland, make us free, Northtown battle. Hey, Chama, na bibi aboko die. Aboko. Ye, my feel papa meton catch. Brahma Branson, I mean, anopane de hair and yas. Hey, bra, as some now would you buy no pay. Nice one. One, which remuna ube wonderful. Yeah. Openi bi na kasa mbechira mse usa na unya ska unni mu adofo. O fama niemu na obehu adofo e nukre. Se bi kura to Job e Bible mu. Emra o awunya de ne nema bebre na adofo no doso. Even ni made kura 300. Abraham chire ba mu nyina adwane jam. Ni kura ka chire se ontumi ni nyankopon no. Ente ese ya fie yi ema ye ne da hot sa gbo o enye obi a na di wo chi na se o obewa se wo do the dia onya fre wo nkenke ena o do no ebda obekọ amu kire mu sa ni pakro na no se hwe ni boni so aketua na onya nti ye fie enwu yi ye fa ye hu tu onyam kupon ko anso o ko na betimi age ma Mati Roland Nyamishra ma hu se mi ankasa mi nua kwaku mensa pese kwaku yire hu so betimi awuram dia awuram a mefa o kwaku abaso aha sa onime hello good morning DJ. Good morning bacho dini baby a okasa free Efrem mami kwenu mi kasa free pankro mami kwenu pankro no Bachai. Okay, mami ke. Yes. Hey, mami ke na wo bi amaba pankro na wo me hwehwe me no ho. Me bachai say. Obi a me maba wo mpesua so na wo me ma yakwa aba no. Ken uni mami ke. Mami je wa no pai. I be je we cry dey na down for e mi cousin ni ya. She enipa nyo na wo kan say she enipa ne hey me because no me say be man na mini ni jani na say o chef for chance be man na wona ne ware ya enni gina oba ne ntino awade ne koye we no won na sase she say wo de chance yo ade abenya boga she ha of I say a topic we nipa nye. Nipa nye. Alright. We di a secret of life remember. Abusia yemfo of friends here. Yes, sorry, ako the secret of life so. Nene ye ba ene nkomo ye bedi no. Personal hygiene. Last week me promised him say personal hygiene in marriages and relationships. Say yes, die na egu awade no. Na moko ka kire me say emema ni bi ho mo bossa shots no 7 days net aso se wo. Yesi wasia ma no korampo no onhye o. Otimi edigu ho ano asaba egu laundry basket no asaba hwiehwiem. We kura de sen shedanga yi o do ase. Na ene no
me pese ye ka nipadua na nko ankasa ho asem ene niema ye de ka nipadua no obi atade emu ntutu nene pa de me mame wo ha de ahwe me ntimi nkansem o asem fere no kakra me se mema no mu dware a motun ka mu ho no ya mu ntwitwi ho wo de wo to no ha no ze lie bi da ho ekwan bi na da ho no wo de afa won safa ho se na Sompa FM. enye wo na so dware a mu nware ho so we mu nyina na tufa oba no so ndi no awo wo de we ko tufa wo so a ma match no nene galamse fo so be wo fana so wo ko adwuma ba wo se wo dware na pentest crap no de petrol horo mo ho ofa enko we ye di excuse bia ni ho na wo hwe kwabrane sepa egu na num wo no pe oba bia kisi no abra na die va ema ebreu yesu do no we you free wa ema do no eno so anu odi because meka ye was secondary school boy bi no ema ya de boy bi ane no secondary school kama ya boni di ba memmo me boni ya menya asem bana ne girl de what can this with akwasi mi chia why aha na me nda one room akwasi di no TV shemfimfin hono mo me se akwasi sode kura wontwitwi ne sen no wo kɔ ne gay hot ne ama brew na mema nso brew wo fanam si kagetia timi twam na obi so ade na ne moto mu fa ohwini mu a then you ask yourself say ntime wo da bema bi ati hwe brantie bi atade pa mu tutu tena ka mu ana jaze wo bowa wo de hwe taxi driver bi hwe trotro mate bi na ne bossa sauce fi bi a wasan twe autofista o girlfriend o wayire we na odi ku oyire no masa sisi ohun ye ene no hu komo na ye bidie na yenko secret of life no mra ne eba na wotutu a wonsem ka de memma no se de mu nim hu ni fa no ana ma ntwa na second fa no o kon ha ne ha we try to left and right now the center nyina ka ho mame we ne fi fa asema ka George e ka say e kire san me ka e dia e dia benya e dia on kan me me ka wo be ka de are you here to attack me me ka masem ka wansem me ka masem ka wansem me ka de Kevin me bacho fa relationship and marriage and so so me ye secret of life adenti na obeka galamse o fa wo de to wase na me de me galamse ni na galamse for o mo ye need o hwe magazine for ho galamse wo mo so mo adwuma ma e na o matade no yo da bia mka se magazine for de mo fa ncham yo wo hia magazine ya ade abetimi de differentiate on seven bodam for ne watch ne necklace dan ko necklace ahwa mo ntade no but omo ba adwuma wo hia magazine is wo kwa adwuma o chan de okotena office ana omo apon kra masa watete ye obi mo ho mo wia o mo dware samena o ansan wa kodrufie okofie so obese dware kodrufie wa say dware na magazine for omo ye oil niam we kura di o mo hu ni sei ya o te office uni ana sabio watade ansa kan bire doctor seteru mu akwaba ya nua me nsem ka no me ka wo ye bia na show shiwa no wajai aha doc mbacho mo prepare mo doc wi a mo de nwomba ho bebre ansa na yakwa ko disa nko mo doc mo akwa ba ya nua na wi aboko de fiso adum bi aboko ma mu se nsem no unya bi abeka when days are dark friends are few motu dwali fo ma na o mton nam fo no so ya na mo de wani aso personal hygiene ya o se enam ton wan we a e ba jiw ni paduam kura eje ankasa maame bi ne e no maame nkroma ana maame Mr. Free Farmer o want to krum
The entire me bone din is so no dware na so and now no beto 1 billion from Tom. Oh, okay. Me refini dino. Oh. E fa ma me nkroma na. Me say free fam ma me. E wo manson to okru. Won o dware wie kata nam no so na oba so o mfi ko akina bra. Won o dware wie kwakoda nkunchire na beto ko obi. Mamane. Ah there. Enti yo. Jum for man nam no gwa na dey hia wo ho. E ho ne hia me pa. Then why that dem kwai. Na wo ka say enipa enye. Na me de me wo ho no misuro enipa sene bonsam. Enipa misuro enipa sene bonsam. Adentra bonsam de mi hunu. Bonsam de mi hunu nti. Usuro enipa sene bonsam. Bonsam de mi hunu. Nti mi koye mi bone a mia ana makoye. Na emu me nipa de uhu no obedada. Nti ana enipa suro no de ehu. Senye enipa ebi anka yemu bi abrabokọ omo enimpa yi. Nanso de enipa aye ni nti no. Aya na aye nsem pi. Aya na aye nsem pi. Enti de ye kan nyina ne se enipa enye. Mi akrampo no mi ni padua no krampo mi nyi ni padua ne eni ene amakwaje obi adi. Se mi wa ha ma no dindindin ebi ebeduru enwumre na me yare. Doc. Even enye yade kura sem. Anyi hu ni na wo ebi ya na emi esika so nkyere wo da. Me si January ye koshia pani bi ma ni pie esika so kyere ye. Mi kyere ho se ya ho anu ma dia sesa. Si 20 billion 2 million Ghana cedis. Bien so na IBJ be hope. I'm say yes, in your room now was 7 tall. Na me dobi. Jai. Ye phone could drew. Baby a hot tro. Sir. And you may be mo yema sebe o mo betray o mo yire mo ne. Na nyo e do tambia ho. But you say you and I were not there. You've not been there. And son e be bie ne me be so a kire obetimi aba wachi. As I be reason I share what is ahead of you, no. It tells you say one kasa no what build on. Di dog kasa wan yini hu ni a ye kurete ye hu ni sa. Because ye mie bibi so nkyerɛ. Yeah. Dog enen komodi wo ho. Kese pa. Mi hu se wo pese wo di mwa ho nkomo ne. Yeah. Na na boa be na ye di ne ho nkomo yi. Ya be hwe tortoise achechide. Wow. On say emre bi atwam ne yekeka plant ho asem a. But ebi hu nim se ebi kura emo akranko ne eye aduru. Emo eye aduru. Enye ha mani nubran ko na ye de sa yare. Emo aso so utimi de emo bi esa yare. Na emo aso no enye se bi ane wie nko a yesua omu nchen so eniema pii e de bo ye bra. Okay. Ansa na ne wie no krampo no abeka ho. Nice one. Nti mpese yekọ achechede eso. Doc, yemungram. Na on say achechede yewumu omo amuda nsum ene ye wa achechede a owo asase so. Yeah. Na achechede no yewumu ahodo menu me ka se nsum ene omo amuwo asase so no. Asase so no je ne ye egumu ahodo makoma 39. Achechede a ewo asase so no. Egumu ahodo makoma sa 39. Ana ensuomu de no so no egumu ahodo 350. Achechede a ewo nsuomu ahodo eye makoma 350. But eye asase so de ne omoye 39. 39 no mu no ye de yade no beko asase so de small asne nsuomu de de ewo mu se omo asase so no enema pii wo ho a omusu no entiase nim omu esu no enwanwa pa achechede epe enema a ede se wo wa achechede wo de tofima no obedi kwadu obedi enema a ede no achechede epe pa ye afenso achechede no omo da boko omo ko boko ensusuro no a omo na manase omo ekon omo wo akukuduru
achichidie na awe so obefuru bibia ontimi mfo kra na obe koso a try say obefo saa ade no ana achichidie nso so epe peace enti omope asomdwe. Okay. Secret ewo anase eniema ewo achichidie hu no ebin doc achichidie ewo kana semkra na obi o ho a onima de kro. Okay. Me so kabe mum project achichidie ni bi na yenhwe na awuzu asa achichidie de unim no ho. Onim ni sa unim achichidie. Minimum achichidie anya tortoise. Okay. I will describe it. Say the achichidie is tie na me. O se tortoise no. Achichidie no what to say? Describe na me hwe. Achichidie. Obutu hose. Na ne na ni twetwe ba me ni twetwe ne nim kiti na me ni twetwe ne chinketekete. Na ade bi butu na chi. Okay. Ti wona ti oku slow. Kebe me so mo fa achichidie bi amene ma mo nto so ma me say. Ni tinich teleform za na hotel hosa. Yeah. Senga achichidie o nipa kasa bi ete vom famacho ngene no betoto atachani. Nze bibi butu na chi. Awo ni mabo na waka na wasa. Do, me trust am so mo ye pictures ni ho adwuma ma. Minister, last be asafo market mi hu achichidie bi mi hu bi da. Ni kase ete say pan. Kase pa we ni de de ni free mail. Omo se no omo de na kwa bridge nti omo de na ebe fa VIP de na kwa pa. We asase so de. Ana oso pa pan kra esua. Omo ya hodom akoma 7. Pan. Yesimu niema. Because me assume the enemy we were 10. And they almost a bit but asase so de no omo wo desert omo so so pa omo nyina ye achichidie na achichidie mu no nso so no otimi to kusua achichidie enwote se kraman ne emoa na aka no otokusua na ni kusua to onu mu no eduru se obeto a okodwidwiri efom ba bia anwea ewo nti odwidwiri fom a no wato aguhu wia no wakata so okata so a enoa be pai ensi be 2 months no na asha se pai 60 to 70 days ana nikosua no pai a abwan funu ba ono ana ekobo ne bra enti se moa no a omo maame na ehwe wo mo no na de ntia ya na Nyankopon eye emo ani bi saa ne se enipa etoda se ye wo na wanya hwefo enka se ya nhweme achichidie epaya ne bucket no ono ana ebo ne bra oni hwefo ono ana ekope na aduane adie nti saa so na enipa so ebitie we ye de ya ebi wo ha oni hwefo wa bo bra ne yenya bremu aya na ye brem nkofo no nti achichidie no nso so no ni nkosua no no otimi tukusua be 8 9 10 ai otukusua be 8 9 10 na omo ensumu no epomu no ono so ba kokko so ba bia anwea wona obedwidwiri ho ato na anwasem ewom ni se otu wie na se ne ma ne pae a onfa na ni nkyere asase so abuzua wo hwe Sompa TV na se Facebook na achichidie no se na ne kusua no esi ete Kevin Bacho project achichidie na nkasa ma me ansa na wo de ne kusua no aba ne kusua no yedi wo okay nti we ya achichidie kusua na doka ka ho asem no nti we no onso watutu ho no nti obekata so ya nti abo achichidie a ye ma awotutu a etwa ho mfoni no sei pepepe we dia we watwa we book mu de na wo hu ye wo na minister won say abo we secret bi e wo no bowram otimi yira achichidie timi yira obroni se wa disappear sa eno na spiritual ana se ode nwa na yira eye nature sa na nyame aye no dok de wode bia ye nature so be kuredi se wode sa ade bia eye aluminium se pan eye aluminium yebutu achichidie so na tender ana se meka no se agrada epaya aboa ne yira bet na you know butu ho no
Hey! No wire. Whether Martina Crasia tonight by me name's Adi. Doc, say should be a mamma. What day? I pine a lumi. Able to actually so. Okay. That's a grad I jar obey reference. So now pine assume me. Hey! Signing Yami in nature. Wow. Enti achichidia no ho eniama ehupa obeira say achichidia wa ha sisi ya obetumi ayira yen ayehu ba bia wafa. Okay. Na enam saso ama oba spiritual mu a omo de ye ayira duru. Achichidia de ye ayira duru. Saso na aboa no ne to wotumi bai ne tunu. Na woni na ado nsa kwehye no okafe wa. Yeah. Wo ye dey a enyi wutimi enyi gisi etwa ansana watimi abai nice one enti enam say ne to no eye etimi kafe wo no so obi ji wuku obi ji wo yira wutimi de ye dog nese sadie no wutimi ye bi enema ye no enye ni nyina na ye kan abusuya SDA ni D4 no na ekasa no doc enkrofo jinkrofo kunumu na enkrofo so jinkrofo yere mo enti obi hwe osesia na se ya jini kunu obeto de achichire ya boa no simple kura na kafe no odi ne ma bi kika ho a be ma no onko biem o de ne o senka o ba charismatic ni Pentecostal asibio e be ki ati asori o Is it great to hear? Sorry, oh, more no what to say, or baby, ni bema bi, akodi mpaso agro akam. Do na ye achichi de na etuna kafe na ye. Odi ya se wo yire no ekotwempran. Na wo mpese ebi a waka won ti ase no na ye de. Okay. E ka twemu a eno ano no. Enti achichi de no de eniema e won ho pa na ye ka se ye kan. Na kuma doc obi si ohia for Sompa FM achichide na ye de eye no me yire si ohia for my wife too busy wa text ya brother say I need 4 it is a say the asababo I say adela so bi kwaji obi kuru ana so bi kwaji obi yire ayetimi de ya na woni se atechede no sai bia wontimi na oya eduana dwa wontimi na ya obi wa chede akoje ne fa beto wodem ho no obeda obi ntimi na omo ayo so wontimi na no ode wuni atechede na so obi wo bia kosere ne se o pese o de to de obeda wa hwe kra de echi a wa kra wontimi nsore jesi e nyame wow achichide secret a ewo omo ho ebinu na afi nsuso no se ye hwe achichide nsuso a eye adukase pa okay adukase pa achichide ni moja obi a oye anemia patient anase sickle cell yeah yedi ye mama eno ana etu ase kra chichidie moja entina ukọ Asia for no chichidie Japan no ni ade omudi ni moja no efra alcohol bi alcohol no de menkyere na onomo a wanya kra obetumi anya be 90 80 and above yes yes doc Mr. ya sorry ya kyerɛ me alcohol no why ese no one am de be tin ni achichidie moja no egombe awose me nyini che ofa ni chesi sia o ye se wanya 120 ni hun kro ne ba ofa ye izi Asia for no ntimi ofa se wo nsu ofa ni se me wuja haba ni nti ofa se me ware ni se me wuja me yire Kofi be o mic ni siso esiso pa ofa na me wunya me yire baby na o yire nyunya o anu de onu do me de mesi menya burba 120 na adwen ni senka apede pa ni senka meme sa nkomo we kra ye wodi
di ntina mema wu saa eye manu na eku won ma na se de ye wosan ko ro enye manu na eku won enye manu eku mema mi wi ana ma okay doc yenko na empanifo yo mote unche de we mo so mo ye secret rival so say ejabetom enti achechidie moja na eye aduro kese pa okay na wonim se nikosua no se obi a osa odi a eno an se o kidney enya problem a odi achechidie na we se be ya wo benya bie ni asem no ni asem no wunye odi a eno an obi a oye jepin ni nan ahono achechidie kosua wo de aduro bi fra na de sra no a eno an no ekọ obi a nkuda atunu a wayaya enko no ekuro rasta ekuro krankro aha achechidie kosua de fra ha ba bi de trema no eno an no bi nti achechidie no de na koma eye oxygen se obi shorto eye a oxygen ana se si akachi obi se oh doctor se obi se we de nsi be 1 week obetumi awura unya achechidie koma o de branam de ye adroma no obetumi anya 1 year ansa na waru abusia pusu doctor setadun homa no e wo 0276 070704 0276070704 and answer 0557285077 0557285077 doc fabisha fridge Matthias na me hu se yanumfo bi atwe pen enna wo mo ba be hwe ye mfam frisro ma wa untimi enye ho hwe ye di bi ashe adakam nice one ana mebre yi ka se wadi ni kusua ni bi ede pa wo nice one enti oba yaso ye ya ye ka se ye be sa wo yare a nyame no anim se ibetimi aye doc yanko ayiko heba center kakra enti wo nka se mu yare a hwe fa wani de kire agu akwa se pa se besia se kwa no so ye be sa yare a on TV omo a spinal cord for ha won last week ye sha se ye ka ho asem ma sha se ba omo di adanse nice one spinal cord ho aka wo nka se mu yare arthritis rheumatism ene ne ekeka ho fa beda ye nyame be fa ye so ama ho atogo yare bia ha bia for ni kire ayiko heba center ya so ye agu akwa sepase kuma that's right ya ye be hwe sa anso so na ye product ho do bebre ayiko bread no nso so no ekoso ye nyaye edaso wo ho edaso o dano say menya bi wa asia ha asia so ma men so bi ebi wo ne ho wo Sompa dem ho swame o frɛ na pa bi ato a ba bia obenya bibia ye betro ebi mu nso egibi eton di rura ififim asa na ye wo area bi o ha o pedodo bi a o konso so a obenya bi ato ana ye wo ayiko man King Kong watu ni din se King Kong edi emema asem ema wo nice one da bia meka se adro we na ema menya ayiko no enti wo ye be ma ema eni areho wareho no eto etwa ne eto betwa ejina oru se be ma bi da bone so se biabru ne be ma yokofom ba kuna ewo ho no so ebi ni ha sisi so be ma eso ate na so pese eye kese a ho na e ka se ye wo ho MC afo no na toto bo papa om si sa o King Kong we ne koyie we no tried and doc ya na ba o bi ho ementre yo mo MC ahoi o de se mini wo mo eh sentina guess ya no mu didi machin wo hu se abrante bi na oba bi asonatade na kaku obwa doctor said aduro bi na wanya eboa ne sa no ana fractomy die no eniema eye no because me kan ebre ebeboy nice one eso sede ya anase sade ewo hu too much wo cholesterol costra hwehwe adrowe wonom ye no a ebetwe ama ho ato wonom a chekra 1 week na washase edi adanse sanso so na wadru big bottles and so ewo ekurum doc mesro enen so basa cheme ba ko ana any problem doc eto de ye
Sister bi na ne me kon so no de me de bechew. Dog Mr. Former me na me fan go score points why? Matias ye. Na afi no mani apere. Matias ye. Wofa so ebo adwuma. Wofa eto agu bi ahwade o. Eto. Doctor Setedu. Nye gay bi na kwadwo ada na osere. Nye gay bi na oni boga bi didi nkomo a ofiri aborochire ba ya. Oka chense gay ni 220 wanya amara. Odisu na call Doctor Setedu. No great. We are a save girl. Tino ehia pa. Ya na sa idusa etu aduro inkwa wani timeji sa. Wani jitu ho kofi. Ofa eya se bia e ya o man yi o. Ana obi ana o ngai se to de efe. Ofa. Ofa to de ye. Kevin said to the yeah. And one year did good mine. Me free here yeah. Me call adwuma me koye adwuma. Nice one. And dey a year program bia any one. Okay. For any extra ya say. Offer number no so ya beje so. Na ba bia ye nu na aka no pay bi aton so ye betimi akira. Abusia pusu Doctor Setedu numbers no I was 0276 070704 0276 0704 and also 0557 285077 0557 285077 Ebuakwa sepase Besiase junction eho enna ubenya Doctor Setedu ufa kwan no so kakra bi ahuriye kwan no so no utra bridge na yen foforo no eho pepepe patwa woma tumika enkodi ye nkomo ne menya wo sonku bi wo fia ha wo sonku bi abesrame na mani age pa enti ye ntumika na yenko right and me catch us the packages now me wanna so massive and very much right I want to try to talk about the assemble. Right, Kojo Misa Makoba Bim. Simabe Mumbi Mamena Yanko. That's the minister. Radia Wishrano, especially when Shrao. That's right. Isapanya or the Maya and I bought a Radia Winyomotor. Did he say, a you be up my swadi man? The Radia Shrao. There can be Kakrafa. As someone I would do too, that's right. Send you powder, Diana Wajabi. It's up from Toda. Tiano pay or that's any beer. Would say, and won't see you. Say me dear Biana, my say my dumbre. Memora besene, membre. Say me dear Biana, my say my dumbre. Memora besene, membre. I say me dear Biana, my say my dumbre. Sanayampa Amireni Kasu So soon Brodela Ayana was super so I Sanayampo Amireni Kasu Eti soon Brodela Ayana was super so what Ding the Dionia and now from until I die. And then you are fortunate, Diana, and then you would dear. So I dear betting, and you dear. Member, come on, say me, Diana, my say my dumber. Yeah, member.
Bibiana masai madumre. Anopedi wotie ntie December in Castle. That's right. Onum da fuwe wensi dainda minister. Udi usika nyina berinam. Afefe diura wensi dainda. Kojo udi nkomo. Nyina be fashion. Onum da fuwe wensi dainda. That's right. Udi usika nyina berinam. Afefe diura wensi dainda. Udi usika nyina be fashion. Abuakna mayo jimifuo. Wasu wonim sani babewampa. Wonim sani babewa. Otone di dompe. Danson no a penny for say. That day na mi huyanka. The bia mi huyanka. The biana catch you. Memory. I say me Diana masai madumre. Odo fuwe memre. Emre ni kansuo. Enti ana wareni o. Diana masai madumre. Na nyako diana da oma oda sani asasi suo. Adana ti Sompa ni nasa dia kwa so piri nuwe. Anope na nyako dia da oma oda sani asasi suo. Adana ti Sompa ni nasa dia kwa so piri nuwe. Anope na yasana wabuni na mami. Dansuno masai miro. Masai mimrepa. Emre. Asai mi edimre, Diana masai madumre. Memre. Asai mi edimre, Diana masai madumre. Anopedo wasinti. Yasimu hinshima de yakosoro yeune na nti sochina iti ubri pedia eya no nene mfan sochina yasimu hinshima de yakosoro yeune na no nti sochina iti ubri pedia eya no nene mfan sochina wonya kupo waduma ingwano oba kufo ntina so Chesi huwa ngoba kupe Watina sule china yobidia Tressa from tiwada Ampa from tiwada Reverend obofo ne kanye So kusi nyansa fuwono Mese from tiwada Ampa from tiwada Reverend obofo ne kanye So kusi nyansa nino Utuni body into rich belly. That could be obianum belly. Nasa or pa betchinoa. When your baby didn't trapa. So some brody as soon as do no be named down from Cassia. Nasa brody and Nasa. Yet you do a see a commano. Nano me camumete. Open you say what in him repay. And I branch to a kitu a bisa papa say kusi we say papa kikani o ma wire drum and it dear and mansam and some nimu any dear bebre and see DCA dance me papa ni uya olu mind dear when you need I'm planning for a penny moon and snataku wadama home Sabre na woni bridia di obedi mposoro na wadi nyankopo manaduma ngwanu so antina so amobra papa we mame kai mame ewrama betre rama bedu ojomtini nasemo kan se oda wachiri yaws no ya wachiri de opanyini binsu wadi abrosa ama brodi mutie Wisi suwa waye yanu wanshe busia nimu Onu wane mampo wanshe won Ususu se odi mofre abro minister Ene ebuwa bonno Ene monshe wasransa na wadia Yakauni yamani ya yene muno Dodo ono yena mubio
Ayana yene dache Nemum ya dream di bedimine Awo memire no pay Masay ni di mere Ibiana masay madumre. Oh, okay. Akrano. Odie, me pe producer ma wate. Bibi owu na e wo se pie. Nyame a wo so ye mu pagya e beduru ha no. Me sresa nyame ne se onyi boafo ma wate. Me pa cho obi bia nyame adom wo. Enne mama o kwan fa wo number to dwa. So obi pese wo frɛ for program. Obi hia wo. Obi pese oni odi dwuma bia number bɛn na obi nya dia frɛ fa wo number no atu dwa mame. But as minister Erade nhyira wo na akwanya wo de ama. Acho minim say aseda ne. Ore ye ba set so ya yi boss 70 film ha de me kofi ai bi so ade ase. Oh, master me yi film nso. Amenya master ha o me ai DJ. Enye nipa nyina na be yese de wo yi. Yeah. Akwanya wo de ama ye kura no esene sika mpempem. Enti ti ne stress Erade a wo hyira no wo nhyira wo. Na oma de wo expect no oma enchensa. Amen. The minister number is 0542 0542 56 56 16 0542 56 16 aha 66 bi wo number 1. Okay. I was said nyame fire so ma unya boafo bi enema ewo mu ndoso dodo. Hwe I remember those days somewhere 2017 Santimampong mitimi susa me ho se bibi wo me mu e wo se pia bonten boafo ni ho ewiase bibia anya ya se o talent na ni boafo ene ya kan osuraso amen Erade nyi boafo ma amen right I want to two an team no metena se ne nkomodi e wo fie ha na no oti Sompa FM and I say personal hygiene in relationships and marriage. And ye bo afa baabia ye bo afa baabia and then so and then menya ohoho kase bi nso wo fiduam ha and then kofa bai na nkasa wo fia in fact sister na ne ho fe bra wo selection ye guy o bra ye guy o Nessa one free kwarabrem na we guy dada. Sis so your guy wow. Shy. No wonder and the swag level no so. So fancy a guy. I was in a bogafo fia. And me who I no what was that tea we were? And what would tea we? The tea now matching the magical tea of the moment, you know. Aha, sister Bina or if you must send her day, unia bay by four. The person what me yet do that to say, ya dear cra, in your drew air son, and ne Mammy Nessie Bina or ye researcher. Utimiku who said a baby drew. Obetimi akeka ne ma bia bom ama o cancer no atu ase ne maame na nkasa wo fiduam ha enche yene ne ba bedi nkomo na wa kire ade kura nkasa o de definitely about year ejin tese sadia manfo si di edro no ho adanse no ano odin obo se edro ya short no ma friend sis Mr. Komeli bi brem why na edro na short o say I be and sister Frida of here very soon. You never bon komo na and them some surprises be brave animal. But se see idea and komo aye di ni say personal hygiene. E Kevin Mumfa topic na ento so mame. And the PK mu nyina ba be di komo ni bi. Personal hygiene in marriages and relationship. E da bia me ka say enya me kofi abi jira me be bra mpana twen. Empana no obi ne o ma me kora na papa. O ma no papa. Wow, busa mame. O papa kora onye o mame ho ade.
nso wanya 27 years empana wade wo nti wo mpana twene ne wawade no mo no e wo sa ahonidie bi koso se ahonidie bi koso wo mu a emma awade no ye de emma mpana twene no ye de eno ho nkomo na ye bedie no na abrantie te se wo nti dako wato bo ase ahwia wankasa wo moto ma hwe se senete ye obi o ha owura dem a sebe na ne ho age ho o partner no muna wa muna wo no enye ni nyina na yakon homa sebe o edu tambi a nye ni nyina na waye ni bibi o dabi sebe hu yi pampan unni wo huni enu ntia oba bi ye ne niema pasa Sompa FM oba basi atimisi sebe ni pieto no wahata na dem how abranche bia wade anka egu was minister me yire dwonso a no de simpanity asem we wan hwe o ka kire wo a wosi ofrem was minister nyame hia opa na nan kyekire a wo kyerɛkyerɛ ye no ka kuraba egu ma wade na mse how kuraba wosi ai na mse adan wosi me yire timi dwonso de simpanity me no ba mo so no na di 2 days na empanity ni so no baby a me da no me on say na me ma no tai da no baby a me da no no de ade na sie na etu hua me da ne ntokwa manka ye gu awade enti ye oni ma bi ho a ye di hu nkomo a wan hwe bi ni ufi a you feel say e kwa ena me pese me kasa pi because me bie ma no ensem e beba no but ma badwafo no wa ena pike so betena se ena ye wo health expert so ha in terms of health wise no honi die hu nsem so yes sister Frida so be gbawuram na odi bi amaye so hono wo de hwe wa hwe ensa bi a wa wie wo kwa akoda wo ntwitwire wo sia wo pesa wo na wo yire da look at this ma sabe mu kunu mu enom za no mu ya de o me kire wo mo da ne sadwe am da pia wa boro ebe ni sonso na ba ya se wa boro nso no ofese one ho eno na wo tutu ade kono wo be pa wani so it's in a personal hygiene in relationships and marriage e hon komo na ye di opani edu time bia wonum no krampo no fa won sa hye wa na homigu wa ho so se o kasa gu partner no so no kra no se na tie yesi wo sin apro na wo kire kwa and me kasa na my sister women nimti because me kasa na my sister women nimti no and then me ntimi kasa sa sis what ya me women nim why ma me toto bombo no kakra na wo sia proper so na wo pasum sem ka hwe oba bi senye o wo fi oba bi sia se ha pa nka wanka wa bi abehu wase ho no e ma kissing kura anya kono wo su kuro nya romantic na kiss kuro mpeso ma me wo senye na wo hwa branche bi asia se kontomire pa wo pe na yire kiss no bra ye wo siye ene nyame adom ye wo nkrofo bi aba ene omo ye sin ho adwuma nyina ne ade so yaka se halitosis ye ha wadwini daphne 17 na wa hai betobi na kokonom wonim se wo no wanum kana eyi no wo de no efiri wo yemba nkasa na eba wanda se wodididi nambi akopro ewo wankasa wo yem ama wanum yi nka be 6 months ni ma boda funa ho ya babo se etimi halitosis on se wanum bonti wo yire jawo eyo enum kan ti na wukunu no wagjawo but num daphne 17 ni bi so enti eniema nkitinkiti we no egu awade bare bia se ohu yi nka bia wonni wo huni efa woni padua ho nti nipa no ya no ntimi nka nkyerɛw sister mesrɛw ukwadwaye ho a ya to bo ase dware wai oba ba se awura dwaya 5 minutes kura mba no apia bonten
na babasia ti wo penti roba nketenketi ayi ketenketi ni no de kwadwaye kodware se na de wo se me kan semo na de me sister mame me sister wa ntimi kan semba woni mame kan akora sister to bo ase na koto na bo nsuo kɔ wase wate hohoro hoyie ahemfie no hohoro mu yie wan na naba ho na senka bia ni ho a onya homeka so hono ebema sabia buru sabia nyado wo hwo anase no ne pa chewo we kwasi ada ba me ka no kora kyerɛ we wo sofo nka nkyerɛ ba ibj be ka kyerɛ to bo ase na fa sapo no twi wo hwo anase yie wan otunka mu ho no dware ho yie wate enkronwi bi na ya na afufufufu sabe uturu mu ho no bomodin na yiwan na okọ private a saa enkronwi na ya na wo ho no eka no ebi kekam nti ema sabe obosa shots no kra wawura ma wo yire se onsino ya na mu enye tobo ase na siesie oni padua yie enne nkomo aye ne obedi no medofo na ababa wa bi atimi akotena dwaso aton ade oba ya na wabeda oba basia unwale no wada na memma so pempa dwade de so wo find average 70% of men omunwale nwumra nsa no mada me so obi ni ne yire hwe misisi ya ne yire se bra so mo se me ka on sa smile bi je ka yere kre memma bi mu pa dwade sei mesra mo ema no mutiro ambo a chene ye ma musika no se mo mfa enye we a ya ma mu nisika no ye wrade ntokwa bi koso wo dem ha o enti we intro abadwafo no bebam the great ochem wa ha the great bowram ne yanko personal hygiene in marriages and relationship and then mabiem efa ba bia papa unim se aware bebre ego na ebi fa personal hygiene aware bebre na ego so dey maso awade bebre ego no bebre fa sa de wiem topic ya esopa but bebre nim ni sa onim se bia maware na no ano tintin gramo tina so ba nie bemma nie nenso so na neme bi nkoyie ebi wo ha omo ho no omo ntimi nka ho oba na face problem obema no ntimi nka bema no so face problem oba no so ntimi nka saa de no so ne kan din o ne kan edi na so twese wo ka once wo ware na wona ne tena mfie bibire no se wanka wona wo ho kyerɛ wonim se awarefo bi omo ntimi mfie wo ma no vasense omo ware the great yes ne no oba no ne mpe ana bema no ne mpe enye tie efiri wuti se wo ye bema na onware wutiri mu ya enka betima ba ho okay sa na ma na de ne nka no de ne eche mema ne de yetiri mu a wo munta enware no dodo no a wasom wanum wasom achi omotuam eko wase onase oni padua ye gina ho nyina start analysis no de ba analysis man na ekasa no be bia betima koso sa enka no the great bi mu se honam kankan ye de wo no mo de yi yo mo ho ano de ahyase no dware a ye maame bi ye nware ye yi embaata ni bi wo ho a otimi gya na ba ne few 2 years 3 years onyu adaje na kora na de support de dware na fuso nko a obekọ so astadi nkora yeah enti ontimi nware na motom ne ho ye ntimi hopro na se to be hu na gya nka won ho enti nya honam kankan ye de de mi hu ba bia yo mota kan batente sa ti ni nyina no se wo motom obedware ye wo dware a fa semana wontimi fa support we se me dware na se me dware matu nsu agu me ho enya dwuma minim se oba se nko na mfa semana nko apart from that no be bia wo se wo de semana ko na no omo okay ebia wo ba eno no mo strategy bi omo so ndi omo wo wo ba be kan ho awo misro na wo ba mama no tutorials why oba ni ne kura omo ntimi mfi omo no no omo anim enka obi a oba na be ma ni be ma bi no ne yire kwa akoda afi na okowe jeni afi na okowe garlic ya de a ebon etu yare yo nanso nya sabre na wo ne ho kan ni ne kwa akoda no sabre na wo de garlic e ko hye wanim
wo halitosis so a kasa wo ye ho adwuma Benum Daphne. benum sa ene And show you dedicated man, Daphne Empire. ntimi nya adwuma anya sa me sa ware bebraye gu na ye sa ne mane ma Yeah. wontimi nka me ho akohia ababa wa bi a tese opie no kra ne hu bi a edikai abofa no My God. de bia opese okosa nipa ne nchen Na Kevin say wo dia baba we ko je. Wo be cha wo akọ. oye oba siesie wo hu ye oye bema soso a siesie wo hu ye ene me bo na fa ne fa Bono bo bia. timi si free wutiri so wutiri mi wanum hwe na every day bia wo se wutimi twitwiri wo se twice anopane anumre ena wo ye bema so na wo beda nkonom nsa na anade no waka se enum kankan de ye tufu a debi men status ahoma chimpese Nese wo ye bema na nim se wo be ko kwaso na dwuna emfansa nka wa no. debi wo de be ka wa no so twitwiri wo se Okay. wo twitwiri wo se na ahoma china sa twitwiri biem Okay. wo be sore se wo na wo yire be kasa make sure se sentia e be free wanim beba na enyenti me de ahye me ma wo sore na wo twitwiri wo se wo ntime nkasa me ho. Wow. Me kura me twitwiri me se me nkokoto se me nyame kura me ne kasa me de ahye me ma ne me yire because ahudidie die eyade a eye pa nyame kura mpe eyi sa pasa eyi no efin the cleanliness is next to Godliness. ti twase edi ehu ya anda sa de a nyame anim ne kura ni aware no betima kwa ontimi nkanti wode no fe bo hu obi a ono so di ne hu ni a ede ne beba se to a no beto afa ho uduru wa moto mu ha dware yie ema na se de omo wo no fo akese no no fo na se ebi wo ho a na obo se mfifire ta ati omo mo pa Okay. na mfifire ni nti no se wa nyare wo hu ya na nka no ede na eba That's right. oba bi betima dware tunsu agu na se aba e ko ne to ase no onware wo yie nti bon se na yi sa ne me be ma no so akọ ho no de wontimi nka obetimi na oba ewura dem wonne be kọ kwan so ba ko second round wontimi yes Ada opie ba ho na perfume age ho. Perfume age ho. Ensem bi say wo kan ya na e mo kansem ensem de mo ka age akra Ye ka oba bitimi fam mo de mo age akra wo ni se me kana matutu fo ama ware bia so mo bia na obi nim nti ye ka tero bo se na wa start se dware na okono 1 minute na o ya se oba ni 2 minutes eni kwan so oba wo ko adwaye a unsu a bucket ya wase le se half e ko wase bucket na wo di ko dware no. Yes. I was saying nsuo no mu half ko wase asoba. Yes. Wow. Enkojina ho ntu adwaye wo gigiri wow 2 minutes. Hey. O di 2 minutes yes na me no be na me ko 2 minutes na wo kasa. 2 minutes plus 2 minutes say na ke nyina 4 minutes. 4 minutes. Amoto mu wonyi na se wonyi enti ama enka e ba ho. Papa, and I Sunday. The greater chum, Jamisrao. And I Sunday, I'm a fan so here. You best out to us. My uncle Daphne, I saw him right. Now, you're back. I want to 2 hours video. Medofo, and Comona Yed, you know, home. One here I won't find it serious, but I are dear. A gua debimo. Sadia, we answer, Obia Hunu. Ade agye na wade enti mesra komona yedi ni sa no hwene yie pa na ebeboa wo pa abusua ene me sister abesra me na enya asem ketwa bram wa kwa ba ya jawi na bacho ho te say oh nyame ado me bia aboko ene dem tu say confidence level was wrong oh na ka na musu mo me say afi me awurade so wa mangware afia ho awurade afi de ma mangware na se de me bra na me sister ti ho no se de ko de bia bra bana se senka no ho se de open temako na just bra ne just that's right sis me mo so akwa ba na bibia boko de aha bacho eya no wakasa kese kakra ma me hey right abusia Mr. Fandafino ayine to so ma me na ye ko dafina so ya ba ye be di the magical tea of the moment and no ankasa na ye be di efie nkomo ankasa dodo na pe wa hu
And to the glory of God, waha. Says Miss Amwa Kwaba Bim. Daphne Hebati. Yati Wasem. Nyamiadum, Ghana. Kevin Miss Rofa, excuse me, I'm not mammy. Why? Ghana ha, a gentle ha. A day, a banner say now. Meaning, say, Switzerland, dear. We are health worker. Dear ne baye, kwa bene faswa, Daphne Zebati, Crampono, a home commodie buyer, and nay, and ya Ghana, is a abrofuna gia dream. Ebi mo kura nim se enye Ghana ni na yeye e hyase sen wadaroma That's it. Definitely was about team. E hyase 2018. Okay. Yeah, 2018 that it started because from 2014 ebana now we research on fruit and vegetables. Ain't you know because fruit and vegetables research because now you're looking out to you avoid some medications be on daily basis. Ain't you know? Okay. You go so na 2018. Let us say you a lot about fruit and vegetables and it's okay then me dive into herbals. So now I share near home so personally me come with that into a difficult but through research and readings and everything, why now we started saying definitely it was for our personal use. For say to be. Personal use. Oh yes, sir. Oh no, busua na it was for personal use. Wow. But then obi be stramia. Let's say be am catching so let me give you some tea that I've made. Let's share city. Now fe nipa no ma I say hey o coffee na no friend me. O say ma me na tea na dey no. Adi say na me no me no. E cotton say really into your draw. And I started and then na me dey ma omo diabetes. I know so mo that in Rosso, me started and me dey ma omo. Na ma share me dey mo bia within about 3 days, 4 days, not for me. Not the testimony back. And I'm so okay then. May it serious na me dey ma labs. No mo so share what exactly inside. Because me no cry now. Na me say but na me say to me I central ni bebreza. Wow. Yeah, and you know my colleagues I mean more me so be o issue there. Na my culture na mama will be or GA so the testimony by and I may handle over to FDA for them to check na me share. You know, omo GA no catch say hey madam me draw it you ko find away because omo year analysis and mo me no it was excellent. Because I'm here in Robe Juma. Now we herbal we know it's excellent. It's a very good. No mommy who near my essa. Say we are all yare and as be crab brain issues near the me. Cancer and I try on cancer patients near the so it's me boa mama ne crowd be even stage 4. And even blood related cancer, you need say near drowning. Wow. Yeah, it's me boy. Enti when you say one out na say dey obi say ne nana na so no dae na den na ho eno no che say wanye wadwen say wo ye bibidura ba beton. Debbie, it was for personal use because na me use fruit and vegetables no for health wise no. E boy, you know after that you know na me who said then let me dive into herbal na me who knew wo. Into research na and I did it for 2 years. Wow. And yeah, it to me I mean, all these ingredients, and we are always improving as well. Wow, wow. Enti obi hwe yesisi or life-threatening diseases. On say yeah, dear, your body, your cancer, bebre, ewa. But Switzerland, wow, no, dear, oh, numbers no crown a word drew no, a be your own number. Your personal testimonies be a crofo friend war. Ekabichira oni ade bi kura ye no yente and then person will disclose to bichira ma hwefo ne matifo because ye won common bi o ha me sure say abrofu bi be hwehwe wo ni ade and those in common person mete okay na me wo adamfo bi na ofre me because that time no na ono ni na fofo so aba me ho abeto bi
Into a friend me say oh nipa bi wo myeloma cancer. Yeah. Which is also related to my leukemia. Yeah. Into obeto adwani bi akoma no na me say okay no beto 2 packs. Into me akwa na me send it call Florida hono. Nice. Na sa sister no na ya catch and said ni ko hospice. Unse unya cancer na catch said you ko hospice na umbebium. Let you say you are on your way to die. Into if you are team untini si form mba garden muni ade. Oh yeah, stage 4. That was the last stage. Wow. Into what you do command no. It did bear 2 weeks now of bear fear be catch me say now then my info on TV so because sister no more draw no was starting gaining weight. I think so was starting showing nana obi I abandoned him put on for flight in free Florida and call New York. Was starting gaining weight in home so no were you okay? Wow. Also yare ono beto bi no until yare catch him so when ya epilepsy since 2005. I think it's the last time we born testimony in the yeah. Into one also try because so they know so until sending me year no scout year was Switzerland 8,000 Swiss francs, which is a lot of money. Yeah. Yes, but Obet tried donation without medication and it was holiday season. Into no uncle baby any day Obenum without nimron because I know ne drone I'll be trapped. Into what try with fiashe. Into one no me and so without nimron no when chebium. Say copying some make say. Wow. Yeah, you know, through that, you know, a lot of calls because almost so from Jamaica, many calls from there, from USA, I'm not fully to me from me. We saw a herbalist, Bruni baby. Honestly, a herbalist. It's me no you can't friend me husband. Now connecting him on. It's me now. Was in a drone or a friend I'm say oh Ghana. And also find out see me. So congratulations. Wow. Me so me a herbalist. Now my colleagues be no be on New York and I'm say we are here for no so we are for to send me. And I'm so okay. Now at the same was so we be all kind of super just a forklift in the page no more. Yeah, because they say me mama. Nefu nyina atwe. Yes. And uhwe ni facial looks na. Was I very young? Or anti-aging bi wo daphne herbal team one say be a detox no a detoxification no okay detoxify you no it cleanse you. Wow. Because before you get wrinkles, before you get skin problems, before you get any issues in your body no you're related to toxins. Sis higher Sompa TV Sompa dia na mama twi na baka. Let's try. Right. Yeah. Abusia Daphne Empire for na ye no mu edi nkomo no enne me brada ni wa ha enne me mpese me habra pi mame na nyame nam no so de Daphne Empire no aba no ono nenne ofi Switzerland abontin abewo ye wo fidua mu ha na testimonies a wadro we ho no ano den me kai the first day a ofre me phone so ene ntokwa de ye ku bi pa o se abi me srel adru no mfa makra ne nom na ebetimi ahwe no sis the very first day I ofre me concerning mabna area na opese ye the Daphne Zebati ma no e dia kokodro pa na unya se ye live show on TV na nkomo na wo bedi no ye radio for the hadwen kakra ade no se wo de ba na anya adwuma ye be kan o ye adwuma nso a ye be kan o die na ma wutimi nya sa kokodro push because na yes program a ya to abonten a obi ehu sa akra na yare na wo waba se wo waduro die na ma wonya sa kokodro no said that we need drone pikaya because even say you decided to sell it no yeah so be you be sika there na when anya ejuma no e si din pa ye chan hunya what you say na ye ejuma that before have the Daphne Zebati yeah and no na I knew say be born because na asa cancer ni bia the chain there no okay yes even blood one press and say pia ayi crew no na I have the confidence say within a week or two we be who say I wasn't lying. Wow. Minim say FDA agiatum. Wo call hono test nsem no ekosi there wo. Amo analysis no. Yeah. Ekosi excellent.
almost see the almost to try almost to try animals. Inti mwana week no omu no pigs na omu no. Yeah. The more some hours no sorry. Nesem preko no ma yemre omu no. Yeah, the definite na ma within some few hours no sorry. Wow. Okay, days no way hours. No sorry. Inti every day for na family day kasa me fa mra me kwa the be analysis no ma no. No ma fa. No ma fa. Wow. Because of sensitivity. Wow. Sena, minim say baby a we adwuma no. You will life baby a wo no ye, say wo mo life threatening diseases. Wo de adona boa nkrofo bi wo sa wo sector ho na. Just say any panel you discharge no. Okay. Yes, because of premises for no inside the na dia won't me. Okay. But then also drapes near this so doctors want home there bia you know. And before so they no not hygiene Obeka moment who say yeah pharmaceutical issues near a bit difficult. Yeah. It would treat cancer and now say HIV, those diseases now they don't really have the cure for now. Now as I would see kakra. Okay. You know, I just say you know. Now I'm told say abrofu bi tu ka ba ofie. I call no enya me ho. Enya wo ho. Call me client ho. Okay. E wo London. The client in London when you stroke go with them for a very long time. 80 million na minimum no ne ba ne frɛ me Ghana line so. Okay. Nti one me ka say na so my husband were around nti no wo Ghana dia obetimi dey abroad. And was wo London. I'm so okay then me obetimi atua ni sika na me ma send dia koma ne maame. Okay. E wo London. Nti de koma maame no. Na oh sorry na say oh sorry no na the doctor o ko hu ni doctor na the doctor say na o chi ni moja no yare bia free ti no de na oye e na o si o obeka kire so ofie sa nurses and doctor be in a translator because we hear translator yeah and na o ma benefit no say then no almost say doctor no say o chi ni moja no o hu say bibia ya okay anyone It's your best no abehwe se bia bibi wo ho a o use a ama na yesa ti wo behwa de kro obehwe ti doctor and nurses ne call fi wow o friend me ka chenam say na o ka say chere wo and also o ka chere wo say when you herbs you know Africa dey wonder you know yeah because then me ka chere wo say Mr. Yeah mo doctors na brofo no yeah too much yeah because I know what they can do. I know there. Kwasi bro ni de yenimu no. Yes. Me am a personal doctor crowd so here be but I say me twetwe me ho kakra. Yeah. Because I go for ni there. Sis enti personally say oh hwa no be afro. Oh, me nom Daphne Sebati no. Na cancer da me so ekọ. Menim say testimonies be about phone so. Say, Otis ansem we are. How do you feel? A very good feeling, because if say you'll be banned or a draw 100,000 Ghana cedis. Yeah. Now one for results now real one. Be feeling bad. Who say I don't know when you're productive. Okay. But to be more one city now or no friend catch or say I don't know the man and one now. Then you know you are doing a good thing. Into yes, into a good feeling more than what we get from the product. Wow. Yes, because I always look out for the testimonies than the money they are using to buy. Because of better now when who she are, then I say watching chimneys. Okay. Now one kasa no what ne kurase pen. Ana na wonni mahaban pen. Because ye hu ye ne ananke we kurase na ye konwuram se odum ene wawa abna hwan enum ni we na we obi a wo Ghana no wakofum pen nim sa niam na bi pen na there we can be the crowd but me ko bi da and me nim too much about herbs ne so okay research wow and getting me into that because the more you read the more it takes you far okay for you to know things and and no boa me yeah say o ma no mo nom Daphne no ye wo enkrofo bi o mo de o magye Daphne no aboso Omotimi aka chem say we no second one year na say de eba no de say asa no ohye
don't know what the name be asa ka ho ya extraordinary ana. Yeah, we are always improving. They be you reading definitely so. You choose mild herbal. Send a baby coffee binoma. A man issue. We say dribble how be so no me and a BP costron yandem. Okay. Time you choose the mild ones now any caffeine herbal caffeine in Murano. You want the caffeine womb. Okay. And they fake me adding to you. You two of choosing carefully. Send a bear oh be results. What behind there and me be off from me I be and the endi ayiwe home come me pese from the horse's own mouth and then no oh ya de bia o pese wo bodin kire wo bia o hwew na o tie o se edru no wa na wa ye edru no wonim de edru no timi ye enti ompusu numbers na ansa na wo bodin mesraw Daphne Sompa numbers near 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299 Mpacho oh ya de bia before I sorry no obe person we bobodin a kire wona hwe obi a obi wo ya de bi onim say doctor credit declare say won kofie ku me kai say first day am na okasa I say I be say obi yare na say na kuma ne ye adwuma nko a de aka chen say Daphne Osebati ebeboa and to the glory of God obi anywhere de aduru ama no a o medi ho adanse di nembe say bobo ya de makomienu me say bi di na ya for it yeah really brave bet me akaka crazy kakra okay stroke yeah it should be not amawaye paralyzed now to me kasa and I say we are when ya cancer because when ya cancer na e bedding pa say with me I survive sometimes okay and the tumors you go had to say fly you outside say for your surgery but no guarantee yeah so kwa ho beto and mojamu ya rebia HIV so HIV/AIDS so Daphne Osebati timi boa because okay Daphne attack the problems na they are reba no and sakra na be say are no okay say are bi o ha problems bi e wo ni peduanim na deba nti na attack that problems no ansa na ba be say are ankasa ti no are bia feel say wa che na ono madra enko which ni wako baby even ye de wo call India na say anywhere in the world menko okay Brabenum Daphne Osebati right okay abusia sister Frida Anna Otene Kano Frida Daphne asheye abusia edru no enu anie ma di hu nkomo akire wa du time bi na a short wa mo pressure me no na ya na me so me pressure no me please cause I be my meli bi eba ene ande bomoden e bi ene na wo hwe yen ye kamfo Daphne Osebati e de amaw me say yade bi wo ho a doctor entimin nya ho pomasibre enti wo fiefo ne abusuafo kra se spiritual ye won habama bi eni nubuna bi wo Daphne Osebati mu a etimi sa spirituality no enti minim yade a ha wadwen bra we de tew ye din komo ni nyina ho doctor na ono na aba no that's right TZ no de be kan say edrun de opebi atoize of mama o Moses of mama of frame pass am for ball ti okofi da dem o Sompa obenya bi ato na ba IBJ so on mo enwa so iso a obenya bi ato nim ya de kra do we ntimi sa ti bi ampe kwan no mra Daphne Osebati aso no be peti bi no okay Ghana ha Daban new site pre any baby abobo so you obi ka say Daphne Osebati no we bi ampacha oboa right abusia numbers na opusu no 0244 941 097 0244 941 097 Daphne Sompa omo Daphne Osebati no the magical tea of the moment tea nwanwaso tea stronko na yedi ho enkomo no awo wada woro mabrem ene personal hygiene ho nkomo na yedi simanum e wo wanim ye wo dia Minister mame personal
ahunidie. Man, That's right. And no day go on. Too much. Some of us go a man who need dear. Minister, and no day go on and papa. Some of us cry what your allergies, one year maybe who cried dear. A putian off, and near maybe one nippon one. A putian off. Nana no mess starts here. Mammy started our man so. Me feel almost sure. Me the baby ye our man man so. Waba when yini. Wa who so pe. Who a man madam. Ba wunim say ye dwale. Wunim say waba to minister. Wonantem no wonantem say. Special ma omo sre mususu. Wonantem say lie no. Chese wa wo don safa ho na de fa ho na no. Obi na de fa ho na no an ka be kan so be 3000 abom abonidua. Because nipa no kora wadome ho. Se wo de sa cent no abe fa ho na no. Obe dwale a minim de ye ko dwale a ba bia na ye ko. Minim ba bi obe dwale wi a minister ba bia ya no wo tu America akọ. Wonim se obe ye late a per time kakra. Okay. Ti mi dwale waso ati onze when it comes say oba ne be mehia. From utrim to wunem wunan ya wudi si form. Ba bia ye part of insiamu no. So bani be ma so mo beda minister from utirase okay to wunem wonan shuantem etimi tafre ho nyina bebia etimi bebia ni we ye ahade ahaye ongoing eno no your friend Tafribomski it says Tafribomski ni beba dia utirim waso ati wasum umotuom wunufu ase me see obi feelings e hye moto amu uturu mu nyina oto ase wase obi die hye ne nan kokom ne nan kokom unsa wano obi timi de ne nsa wo se ne nipa na yese obi die hye ne nan tam eri anya pike se won so de hye obi die hye ne nan tam na minister obi de kora wo ne nsa. It's when it comes to love making. Ye ni baby a yen ko ho. Sa pepepe. Ni pedua no baby a ye ko. Baby a. Na dia ba ko ni panim ni o minister. Anka wiase pa sa wo se wo ni be ma beda. Ama na ni age ho a. Anka obi a wo sent bi e frefre no. Bet no kuram die. Anka nipa de anka wo be ye sex anka wo se wo look natural. Natural ni se wo free dwaya na wo ba wo wakodwale wo be bia kama wo be ginam amensu akokọ wo ni paduam etini unse perfume no ye de gu ye ho ye ni nko ye num ye ni perfume enko ye num ye de perfume egu ye ni paduam eti I see no reason say wo ba wo ne wukunu be da wakodwale awie na be ma na ye ready say ene metafre wo ene mi du ni padua be di agoro no ene ti na okotu to spray gu ho jolly men so ni semena nko body mu fa body ni bra natural sa etutu bibia nwu na be ma na nya kwan atafre because obi okra se be ma ni ka to say fa perfume we gu ho na eno na echimedia that's right asa oba minister na de gu ho obi perfume say nyati na nye sadia nye e ka metina ka se wo ba wo be sex dia ka wo dwale wi a efe bibia nwu ma body ni nye natural mo na chesa wo de na ho kawa bibia perfume bibia distract no perfume distract no that's right splash distract no wotimi azoni pedua na ho me ka say unye sa wo ba besia wo brezi akora amake wachi Brazil bo ba besia amake wachi Brazil fi ya na mare fi se Brazil akra minister ya atade ni esi o e ma to de bia ye refi se ye Brazil bo ye eno so ya atade
And also say your body. I was saying, say, see 6 months, and you won't see the Brazil. See the refio. Obesi na underwear. On see the Brazil. Now, ref is our Brazil and no more to him the boss here. Ref is a body sinner a boss here or more to one. Eti ahani nyina line na wa hani nyina no wo kan satu so wo peja eti fre to moto ma wo de suo eye wo moto no wo brazia no eye fi obebesia ne be ma kwadema minister won vro no ani brazia correct me putu be ma off aye fi ene eye wonfo yi de wo brazia eye fi wo anufo na emu no wait no ewe asie me say oba mpagya natale wonyina ho mpagya ne nufu no fa ne nsam fa ne nufu ase ne hu awe eno achen obi se hobon a achen obi an moto mbon why na de ne hwene be ko minister eti wo fa be ma ne ba ko ne se wan fa obi mu a sometimes we need not to blame men man yen check ye ho ankasa yen check ye ho yen nya dade nwale entwitwitwi yen ho ye yen fa ayi eto de bia minister oba bia wonya o mensisi a sent bi wo akire eti yen fa ne ma bi enkokokokọ ya se de better oba wonya o mensisi a know how to clean yourself so what chi mawie na opese wo ye ne saa oba bi ho a on shave wonye hwi wonyi so wonye hwi minister wonya o message moja ne baaye no wo bedwale a obehuru hu se enwi no ebi bechichi nwi no enti wo se wo shave na wo ye neat na be ma na mu no wote wo saa ne se wuni ho no picture wo body ene wo se de wo sitie na wokọ ba bi akora ento da because you see ahemfutinye a bid di bi echi enti personal hygiene there a man there ekogensi ye papa wudwale a mepacho wo ba koto said you see hohoro wase no hohoro woto saa wudwale a hohoro woto aye ye sesei wudwale a hohoro wase ma sent papa emfiri homra minister obi ho run Natalia obi betimi awurade am ha say ne ho beji he nyina air condition su chiri sent mo wasole o say what the air condition chiri sent no kure ebe se no ne ho tutun unwale no afa perfume na o de egu ho na different one se ni enu kaboma wonim dia beye awo minister ejene de enkomo we say ye kono me ma because I can't buy. Na come mo. I can't add na was. Next week you better to personal hygiene. I can't buy this man. Enye atale o. Okay. Enye rigo. Enye makeup o. Enye bibia. But we need pedua we nakedness no. Manu hiam. Okay. Answer. Wo de oni skakra yi wo ho. Wo to anka etwade. For bon sumu minister. Wo ko dwale a fetwitwi moto fetwitwi wo nantem wo to ase. Tunkamu. Yes. Be 5 minutes no ko dwale. Anka etwade ensu okura ye ton wo ba ntime dum. Ko tobi na fetwitwi ho. Mo sinyi hwa. Answer na last one. Answer na nka wo be ye sex impo. Okay. Akofa wano de ato obi ba num. Okay. Enka be ja. Enka watwitwi wo sen. Twitwi wo sen. Enka wo de enka sa ko twitwi bio. Because aduane na wodi ye no, je na wom, garlic wom, wa we na ntwinam, wa ye yi. Na nka mpo nka so horo nsa kakra, pe sanitizer. Emfa wo nsa nya nyankofo obi ba na no, ebe ma ni feeling ate akọ. Ebe ma ni feeling ate akọ. Emmo. Oh, minister. Awo medwase enkomo we next week I was say ya to us. Next week ebe. Offer we dey bramtaw ne ma afrefo no emra next week komo ebe to us. We say o nsem kan so. Say mani ba mo so na bre no ye tia. Personal hygiene. Nukreni. Okay. What to say? Yeah. Okay. Right. Personal hygiene. Yeah, come on, sir. Yankopon de embe wiase no. O say ahonidie
se wo nyame som papa free wa ahonidie ene wo ho awu se nyankopon ompe fi ya hwe se de na edi ntromutie ya mehu enso yate yesi obi e presentable a bema hwiye obema ye no enye se bi atenten brane tietia da gramo wan kasa na wujira hono no bi ka say if you are woman said de o ma me esifatete o na ochemo ka sembi omo a ekodwemu no bo akola ndu 2 years no agya na life aye dey ama no sa chechede onko bo no bra mema ye ka say bema oba bi be timi abo bema bi chi domo a eye niam aye ken one cent ye mema de no de ye ka edoso bema wo hwene bema wo se ni nyina eye adwuma nemum ade e friend say cent de if you trimi kosi unase one ya so achi ha obi ninzi ga ho yeah na da no de nka ni padua no obi o nwale na so achi da wanum so mtotobi cent ni bi o echen totobi me na maka chero cent ni bi o a wa hwe ni pa do on kasa ne on da kofo ma ebreu I ti say ade mi chi crowd me life ni say obi a cent won ne ho na ya na ni kedin but nyame dum matimi aboa nipa beye enum amu fisa akwa okay na bema na wo ka say obi hu cent keke etimi amiema no bibi ana ye gye no awa atu na mema de ye no kurani ye nshu ye nantamu no eno nso nkrama mefa nko ho de nanso pa se yesi nidia se bema ni bema na ekono na enka ini no bema ye bema kramashu mefa nko sabo sanu kra ya mo kika no de we emema no bi eye fian kasa ye ni ka prewo nanso ya huni die sesa o hwani efi no do so do ana perfume no obada ben ene de boys ni kra so onyi o moto am boys ni se wo moto am o munyi na se unyi wo moto amu a na wo hwe chonko de obi ma ni nsa so amoto mbaza ase malakas na sinsa ni moto amu na ma bi nso edisa mema we si ni machi hwe ye fra bibi mema so we ja wo nwi bebre a kane no I don't know ni ye se ye fra no crocodile se de be emwan kitinkiti bi owo widi otale edwie esunu etirimu de no we de otise somro no ye ka ahunidi a asemo emema bebre di fo wo de wanum de no fatu nchen sa ende ya wo be kasa unzo obi wo kọ nipa do mu ntimi nkasa otika mu a won kasa asonde am o mi na no se mimi se de me hwe no tie no masa obi wo ha oba wo nchen a excessive distance ba wo mu woni no ntama social distancing because a chain enti meme obi na no ase do be sia produce wo bu ho mema na wo kema Emma esese ye bon wa baso because if kan ne proye Emma so na eko endi dem pesa me kana no pa ni se enya bema ni bema o enya bema ni bema ndu di ni die okay ahunidie enu na eboa ma na oba betimi edu he obi kura se nka maboji sei kese se me ye aha nyina fitara na me si de
neatness. Okay. Ebe chill. Ebe wa uti mpo aye dey ayira. Okay. Ni nyina ye neatness of bema wo dey call ba ho. So we dey bia me se me kwa wo. Said o kika chese onim bibia. Yeah. Me so me chance me nim bibi sin. Okay. Enti ni semo. Obi ka che o se dwale a. Oni watem. Twitwi osia. Ya wo hu yi a. Ti wa Sunday mo. Enso no nipa no oyere owokunu. Omo ya hwe ni didi mate ahudie ni yi. Ofa me dase enkomo yi no na wotwe senne. Ye beto aso. Ebe birthdays no. Me be birthdays no. Kabe yenye birthdays we ye Nana Musa Norina. Nana Musa Norina. Aha. O atwema Koforia. Wankasa o maame Helen ene se ene yema o happy birthday. O maame wo atwema Koforia. Ma Helen se yenka nkyere o se nyame mfom free adumu enko adumu na onyo kese pa Helen nyankopon mfom free adumu enko adumu udidi Nana Musa Norina. Aha, Nana Musa Norina. And now my say oma awodapa sronko. Kevin Mr. Fucking George de no to so na on wishing adofo no emma me. Me mao. Aha. Me baba kro. Ya santoa. Ana ejira ho no. Oba ba ko oda mema numu. The friend of Camilla Usu Asante. Okay. Then so ya santoa and your friend. Nice. Oye ejuma ewo GCB Bank. Okay. CBG Bank. Obaya Santua and Ijira. Nice one. Enti the etwaso nomra. The etwaso nomra. Kevin catcher no. But the ubundi obe ya. Owahin Kwame Champion Ijira ho. Okay. Me member no the otoso mi ensani. Ono na ya Santua di nachi. Nice one. Enti owahin Kwame Champion Steven Kwame Champion. Ono nso echade ewusuku pon ewukumasi ha. Enti mi wo member num de otoso mi ensani. Na Kwame Champion owahin ene gira ho no. Obema ba ko sai wachiri a ono nso emema no ono nso ono toso enan. We do ono toso miensa. The otoso nan no onfa no mra. Gerard Owusu Asante. We dey Stephen Nana Champo wa hine Champo. Ti Gerard dey no wachiri. Ana masi dey nso tato into onye no fase na say dey ayi PK asole no. Odi manim fele na eya dey. Ka kire nso onko kakra. Omra the next in picture no mra. Oh. Right. O si dey owo ani. E wazu ka ho. Minister na me so na so that day na. Yan komra. Okay. Ko. Eh, etie for na arefo ya da mo ase. Ate mo asuso yemu. Nyame ya twuma. Ah, wo so oma ye dey. Oma asuso yemu. Minister oma suso mumu. Oma suso, oma kurakura. Oma so he. Also. Everyone so. Bi ameka bia you read a different. Etwi na wo ka no. Enti wo ka ni ye. Etie for na adofo ya da mo ase. Oma so yemu. Aha. Ya da mo ase nyame hira mo wate. Na me fa a opportunity we. Na ma announce to the whole Ghana. So coming Tuesday on the 18th of March 2025, the year of our Lord. A year, Minister Johnson Adujem the birthday, Minister Ivy the birthday, Miss Ramon Mon coming home, they are afraid, why bolas? Taxi driver. Yeah. They were care do gas over. That's right. Me and Kasami babe, Sunya Desire. And he sponsors Samugu program so where they are definitely CEO now, but never in Saka. Veronica Fashions, Miss Ramon. And then they won't Fredomo. Me Fredom, I want to Miss Ramon Remy. More Remy, no more friend me. Yen, I ain't come home.
makasa na IBJ ti we si e wo bibia ye be ya ama no ye wo asem bi ye be ka kire IBJ ye nka kire no wate okay ye nka kire no Tuesday ye nka mom ne celebrate minister happy birthday in advance. I love you so much. Kisses. Mwah. I love you more. Right, David Dollar, only a cover justice and premium pamcho, munche me 10 minutes. Na mama friend for them, my phone and me mbome. Mr. Mwa, Mubutu, Accra. Aha. Mumame. Aha. Okay, King George uncle. Aha. Enti a member no de otuso enani. Your friend no Gerard Uswa Santi. A friend Kwamla Santi. Ono nso ene ono nso ye enani birthday a ono nso edi no ne. Intimity ye some month no efi February to March me mai edi on birthday na me hre nya me enhira edema ho aka masi we chire because I know they can mean go fie ho ne yes be ma ba na gira ho no James upon ope emu ato pangroni bi emu adwesuo nyina ono James upon na de edi nim no paaye OPK okay OPK no de ugbo akwala akura be hu no se wo emu se de OPBia no uko OPK ho pangroni bi hu nice one okay okay Kelvin na onsaw na enana akaro onkoso emaunde abode Amen. All right. Kevin, the patrol for production line it also now one name 0548 and so yan fan fa course ma bedu David Mr. one e ko ba jesi mo fan chame me na de mo chame si madu na me mama frefo no e meka bi kakra bi na yan sorry free her enko 0541126626 0541126626 0548931931 0548931931 0541126626 0541126626 0548931931 Right. Hello. Hello. Yes, I'm Pacho. Did baby our casa free? Maybe I'll be able to make a few. Pacho, what did he say? Pacho, yes, when I'll be able to make a few. Okay, Massa Bay, my minty one of pay. Me Pacho, Yamisha Mopani is my boy. Yamisha also pee. He now more Canadian, said you Kafra, and maybe you Casa. You said you will call it them, I don't know. Said you Kafla or graduate. It's the Yamisha Mopay, taxi, maybe you feel Papa Boga. You don't have one separation, over Conechino, name yet. It's the Yamisha Mobile. Yamisha also pee. 0548931931 0548931931. Hello. Good morning. Good morning, sir. Udini baby our casa free. But your son Bernard Kojamo. Okay, but your casa free. I'm a program na mania gemona me boss. Okay, mami tio papa. The tiana say. Mr. Non some no can maniaci na hu di no se no sika no. Yeah. Na adeba kwa me pese oya aware ne say ene ye mema no. Senka ye be ye ko private. Nke wo hore ho anke ye men kan yusu tiru kan suno na ke dia wo ye to. Eno ne ye chen say wo di tiru no because wo say ma no ma se no e akodo be 3. Enti say wo papa oto a e bi ka ho. Enti say wo nfife tu a na aso me ayede abawase ho oto. Utenu se de kwa obabia o yibo no nti dodo na normally e 30 cents ye de eba emra de ase no tuke obenya o gari an kwa o ko to de no o ko kama obenya nsu nti min ka bofo de no mani je ho ko ti no no pa e bi ka ho so o na nti afifi ba bo se. Oh right, na me adoma next week ye be biatum ama frefo no abekire kwan a obusu se ni kunu ana na yire onsiesie ne ho emano. Hello. The minister. Yes, I'm Pacho. Dini baby our casa free. My friend,
taxi driver. I was in my minty one of a Minister, everything ready bow. And my woman, my husband, Mate, birthday. Nice one. Yeah. Nice one. Papa. I'm a mama battle. Yeah, Michelle. I know she pa. I will need you, and I got it. I want to dear. I will need you, okay, with that. I will need you, a year and not when we have to do Bible say, the way you have some personal one, and we begin at so. And now on your man also, I can be a man who won't shoot it, a man in your moon. Okay. It was very so hard. Or no, I say, I got my no feelings of the radio. Oh, the full man, and I've been already so hard. The way you say, the bad partner. I can't go back to him, or the actual here, but the more. Then we come and pass and then I put a view. 80 years later, on that program, thank you. Say, I want to prove you okay. I was in Yanko show. Next week, maybe a coin. I'm a water for no. Or no name Bematino. Now, who need to say? Memang prefer share or more experience. The Omu common or more come into. Hello. Hello. Yes, I'm Patrol Dini baby or Casa free. Patrol. Melissa and Presley. Okay, Mammy Tio Papa. No Presley. Sorry. Okay, Mammy Tio no paying. The meet I'm there. Every man, no more more. That as I'm concerned, walk of Fabio. Let's say, don't see in appearance. Yes, you have, and then you're fine. Mate. Nyamisha. Hello. Hello. Bacho, udini baby au kasa free. Bacho, from Sandra, Kasefi, Sakradi. Bacho, mpeda mame Canada, that's it. That's a because I'm not going to be Steven and Mihu program. If my mpeda Canada was also one yan the mala or my because Sebio, Ben, do a while, no song, we sit here no I walk and we sit here on one. Now, no, sit here no one now, a catch them now on stack. If the man pedem meet the day, say, my friend them, living in it. That's a new damn problem, and I'm a catch them no answer. Many then. Pedem beside them, many that's a minimum quality now, make a change with now, make an one ya. No so many of them turn to me when me man are there, Minja. Because Kevin, I didn't all for because being a man and a make can't go on track. Okay, me number no, Timefro. Na me no wadi komo why solutions ni bi o ha e o se no kasa kokom na ye hwe de be se bempo o se ye ne na e frɛ be ma ne kasa ye be frɛ na kasa why okay hello yes I udini baby o kasa free Asante no officer before ye frɛ say Asante officer before okay abofo amas o chairmas I think I can say man ya be ya papa baby bre omo mo de ti omo mo no kan no akwa that one man be wale wo man be ya de papa I wale be no o wo that omo gike mo na gike mo so and papa kan no mo gike mo say now my son ni di nkomo e man be ya de papa the man wo wala ko that one dey no be o ma ba so we wale ko en sene jam ba die papa kan de be fian o tin ko ba sa ma do ba mo ni sane ni gike mo say abo fo mi nim di o so na papa na en sane o wa di gike mo say o we ni na dana o ma kita o ba so kasa ho e man me be abaso me ma ni bi ni mo nde na so akwa en sane de too much okay
Nyankopon shira pa. Kevin wafu bia na. Mame fa we last caller. Hello? 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 But you didn't baby our casa free. Okasa free. Okay, mami nti ono pa mama. Wa kama maka no esa na bi ngari ana ba ni o kwa gaya ele mi ni wa ki o be sana ko mo ni ga de igaya o che o je ga ni kwa so ya nta ntina no ni ki ana mama ni bi ni so o ti ka ti se ni na di nso o ti finto on ko ni si tiwa finto nti o mo so ti se mi ite mi ni we ni na we ka e o ko solita kan so ho ko yen ti fo si so ni e wo ri o nti o ti se ti ya we e se solita ya yi ya si okay solita no e si o ko fa ke ko nti o ko wo se ti o na e ti nti o mo ta ma no so ni right Nyankopon share opi ha na yede offer dwumadie no ebesi me kai se wo how bi ana pesa woni me di nkomo a se se de offer me amintime emfa production line na wo TV no so no 0541 126 626 0541 126 626 how bi a how wo no ye audio breme e wo WhatsApp ye audio breme e wo WhatsApp ana se chat me e wo WhatsApp me respond to you ana se free by 4 o'clock every hoko no betimi afre me ama yedi enkomo aseda soronko nkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc baby a wo bia no tumfo Nyankopon to no boase inshallah woti awututu anka woti the great ochemka so na woti Ken George nso enka Dr. Setadu the secret of life no ebrao abofo ebo me chidom PK wa ha sanso na me angasa me ba Kelvin e wa ha Kelvin so e wa ha na safo kan tanka bo me chidom azuka bo me chidom sanso enna akoba jesi sempre mu ni nua David Dollar enso so ebo mechi edom medofo de me kan se menkoye adea me menye me pese na wotwe se na me sa hia na yedi nkomo next week ye ba mema okwan woni be ma bi ko hia na onni ni hu ni kura woni oba bi hia na onni ni hu ni kura be share sa experience na mame nti next week